자, 에진 우드루민 도리기 찬양대 찬양이 참 또 힘이 있어서 좋습니다. Магтан багийн магтан дуу маань үнэхээр хүчтэй байгаа учраас үнэхээр сайхан байна. 내게 정죄함 없겠네. 딱 그렇게 찬양하잖아요. 내게 정죄함 없겠네. Надад юу ч үгүй. 네. 자, 패스. 자, 통과. За, 자, алгасъя. 예수님의 완전하신 사랑을 딱 깨달은 사람들은 Есүсийн төгс хайрыг ухаарсан хүн 내게 죄에 대한 심판이 없다. надад гмийн төлөөх шүүлт 왜 байхгүй. 예수님께서 다 대신 받아 주셨으니까. Ягаад вэ гэвэл Есүс бүгднийг өмнөөс нь хүлээж 지금 авсан. 그걸 방금 찬양한 거예요. Сая түүнийг магтан дууллаа. 예. 일요일을 에즈니 우드르라고 하는 이유가 있어요. Бүтэнсэн өдрийг эзний өдөр гэж хэлж байгаа шалтгаан байгаа. 어제 배운 대로 예수님께서 우리 죄를 대신 담당하시고 다 이루셨다 하고 돌아가신 날이 타압토르 우드르 우데스 허시 고론착트에 돌아가셨습니다. Өчтөрийн хэлсэн шиг Есүс бидний гим нүглийг үүрээд өөд олсон өдөр нь болохоор 5 дахь өдрийн үдээс хойш байсан байгаа. 고론착트. Үдээс хойш 3 цагт. 근데 성경은 3일 뒤에 예수님이 다시 부활하실 거라고 예언돼 있었는데 Библиэлд болохоор Есүс 3 хоногийн дараа дахин амьдлаа гэж өгнсөн байсан. 일요일 아침에 부활하신 거예요. Тэр нь болохоор бүтэнсэн өдрийн өглөө дахин амьдсан байна. 예. 이보다 더 큰 또 기적이 없어요. Үүнээс илүү агуу гайхамшиг гэж байхгүй. 예. 그래서 일요일 아침은 승리의 날입니다. Тийм 승리의 учраас 날. бүтэнсэн өдрийн өглөө бол ялалтын өглөө байна. 슬픔의 날이 아닙니다. Энэ гонгийн өглөө биш байна. 예수님께서 십자가에서 고난 받으시고 돌아가시는 그 모습을 보면 너무 가슴 아픈 날이었던 거야. Есүсээ тэр золдон амсаж байгаа тэр дүр төрхийн харах юм бол үнэхээр сэтгэл өвдөхмөр тийм өдөр байсан байгаа. 그런데 주일 아침에 부활하신 거예요. Гэтэл бүтэнсэн өдрийн өглөө дахин амьдсан. 예. 그리고 제자들에게 평안을 주셨어요. Тэгэхээр шавнартаа амар тайвныг өгсөн. 예. 지금 어제까지 말씀을 잘 들었지만 아직도 마음이 좀 불편하신 분들이 계실 수 있습니다. 예. Өчигдрийн өгдөл үгийг сайн сонсон боловч хараахан сэтгэл дотроо жоохон тайван бус байгаа хүмүүс байх 그래서 боломжтой. 마지막 이 말씀을 잘 들으세요. 예. Тийм учраас сүүлийн үгийг үнэхээр сайн сонсох хэрэгтэй. 그러면 정말 이거 틀림없다. Тэгэх юм бол энэ чинь гарцаагүй 예. юм. 하나님께서 그렇게 또 확신과 평안을 주실 겁니다. Бурхан гэсэн бат итгэл болон амар тайвныг өгөх болно. 예. 우리 지금 학생들이 지금 앞자리에 많이 앉아 있는데 Манай сурагчид маань урдуур их олоодаа суусан байна. 예. 제가 아침에도 학생들한테 얘기했습니다. Би өгдөөж гисэн сурагчтай хэлсэн. 정말 말씀을 잘 들어야 된다. Үгийг үнэхээр сайн сонсох хэрэгтэй. 어른들한테 좀 도와달라고 얘기했으니까 앞자리로 앉아라. Томчуудаа туслаад өгөөрэй гэж хэлсэн учраас жоохон урдуур суугаарай гэж 예, хэлсэн. 우리 어른들이 계속 도와줘야 됩니다. Манай томчууд маань ч гэсэн өргөжлүүд байнгын тусаж өгөх 예, хэрэгтэй. 그러면 우리 아이들의 믿음이 확실해집니다. Тэгэх юм бол манай хүүхдүүдийн итгэл маань бүр ч илүү баттай болно. 하나님의 사람으로 아이들이 자랄 수가 있어요. Бурханы үгээр хүүхдүүд маань өсөх боломжтой. 하나님의 사람들아, Бурханы хүмүүсээ 지금 칭찬하고 있는데 지금 말씀 안 듣고 뭐 하냐? одоо ингээ магтаа байж байгаад үг сонсохгүй юу ийгээд байна. 자, 기도하고 시작하겠습니다. Залбираад эхлүүлцгээе. 하나님 아버지 감사드립니다. Бурхаава талархаж байна. 영원히 멸망으로 가던 저희들을 구원하시기 위해서 예수님 보내주신 거 감사합니다. Мөнхийн сүрэл рүү явж байсан бидний төлөө Есүсийг илгээж өгнө аварч өгсөн талархаж байна. 진리의 말씀을 통해서 이 모든 것을 저에게 깨닫게 해주셔서 감사합니다. Үнний үгээр дамжуулаад энэ бүх үннийг ухааруулж өгсөн талархаж байна. 주일 아침 마지막 말씀을 또 증가합니다. Эзний өдрийн өглөө хамгийн сүүлийн үгийг дамжуулах ч 말씀을 전하는 자들아 말씀을 듣는 각 사람을 하나님 도와주십시오. үгийг дамжуулж байгаа болно. Үгийг сонсож байгаа хүн төсбөр та тусаж өгөөрэй. 말씀으로 믿음의 확신을 더해 주십시오. Үгээр дамжуулаад та итгэлийг бат итгэлийг өгөөсэй гэж хүсэж байна. 예수님의 완전하신 사랑을 확실히 깨닫게 해 주십시오. Есүсийн төгс хайрыг баттайгаар ухаарч чадхад тусаж өгөөрэй. 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. Есүсийн нэрээр шин сэтгэлээсээ залбирлаа. 아멘. 록 허른고로 Луг 23 байна. 록 허른고로인 고치 유스스트 춘고로 Луг 23-ийн 39-43. 자, 이게 실제 사건입니다. Энэ болсон бодит үүд явдал байгаа. 잠깐 이 그림을 좀 보실래요? Түр энэ зургийг хараарай. 지금 이 사건입니다. Энэ үйл явдлыг хэлж байна. 예수님께서 십자가에 고난 받고 계시죠? Есүс загламаа дээр зовлон амсаа байж байна.
이날 예수님 좌우편에 강도 두 사람도 십자가에 못 박혔습니다. Яг энэ өдөр ч гэсэн Есүсийн зүүн баруун талд нь хоёр хэрэгтэн цовлогдсон. 앞으로 나올래? Урагшаа гараад ирмээр байна уу? 할 말 있어? 할 말이 있어? Хийх зүйл байна уу? 이 그림을 한번 봐봐. За энэ зургийг хараарай. 이 그림을 봐봐. За зургийг хараарай. 보라고. Хараарай. 웃음이 나와? Инээд гарч ийн үү? 웃으면 안 되는 거예요. Инээж болохгүй. 실제 이 사건 하루에 예수님을 포함해서 세 사람이 십자가에 못 박힌 거예요. Боддоор энэ Есүсийг оролцуулаад 3 хүн цовлогдсон байгаа. 이거 실제 Энэ одоо 사건입니다. бодит үйл явдал байна. 예. 그런데 한 사람은 구원을 받아요. Гэтэл нэг хүн нь авралыг авдаг байгаа. 한 사람은 구원받지 못하고 지옥에 갑니다. Нэг хүн нь авралыг авч чадалгүйгээр там руу явдаг. 이거 너무 우리에게 중요한 것을 지금 가르쳐 주는 겁니다. Энэ зүйл маань бидэд үнэхээр чухал зүйлийг зааж хийж өгч байна. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтдаа уншийе. Тэнд өдөгцөн гэмт хэрэгтнүүдийн нэг нь түүнийг доромжиж та чинь хэрэг биш билүү? Өөрийгөө бас биднийг авраач гэв. Харин нөгөө нь түүнийг зэмлэн чи адилхан яд унсан атлаа Бурханаас айхгүй байна уу? Бид үйлсэн хэргийнхээ төлөө зохиг хариугд авсан. Харин энэ хүн ямар ч буруу юм үйлдэггүй шүү гэд тэр Есүсээ та өөрийнхөө хаанчлалд очихдоо намайг санаарай гэв. Тэгтэл Есүс түүнд үнээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт явж байх болно гэлээ. Чи Бурхны хүн юм бол яагаад өөрийгөө аварч чадахгүй байгаа юм бэ? Чи өөрийнхөө үгийн дагуу өөрийгөө хэн гэдгийг батал. Бид өөрсдийн хийсэн хэргийнхээ хариу хүртэж байна. Энэ бол мэдээжийн хэрэг юм. Энэ хүний хийсэн зүйлд буруу хийсэн зүйл байхгүй. Та надад гин байгаа гэж хэлээч. Есүсээ, та өөрийнхөө хаанчлалд ирэхдээ намайг санаарай. Үнээр би чамд хэлье. Өнөөдөр чи надтай хамт яваажинд байх болно. Чи Бурхны 이 사건은 실제 사건이라고 제가 말씀드렸고요. Энэ үйл явдал маань бодит үйл явдал гэж би хэлсэн. 예수님의 은혜로 구원을 받은 많은 사람들이 있어요. Есүсийн нэгүслээр дамжуулаад авагдсан олон хүмүүс байгаа. 근데 그 중에 가장 먼저 구원을 약속받은 것은 예수님과 같은 날 같은 장소에서 십자가에 못 박혔다가 구원받은 한 죄수 한 사람이었습니다. Хамгийн анхны амлалтыг авсан хүн нь болохоор Есүстэй хамт тоглогдсон хүний хажуу нэг талынхан хэрэгтэн нь байгаа. 예, 이 죄수 두 사람은 Энэ хоёр хэрэгтэн 사실은 세상에 있는 모든 사람들을 대표하고 있는 거예요. Үүндээ энэ ертөнцийн байгаа бүхэл хүмүүсийг төлөөлж байна. 예, 우리도 전부 하나님 앞에 다 죄인이잖아요. Бид нэр бүгдөө Бурхны өмнө гэмтэн шүү дээ. 모든 세상 사람들은 다 죄인이잖아요. ертөнцийн бүхэл хүмүүс бүгдөө гэмтэн шүү дээ. 근데 어떤 죄인은 구원을 받아 천국에 갔습니다. Гэтэл ямар нэгэн гэмтэн нь авралыг аваад яваалan 근데 байж байна. 어떤 죄인은 구원받지 못하고 지옥에 갔습니다. Зарим нэгэн сүнс нь гэмнүүлээ уучлуулахгүй там руу явж байна. 왜 이러는 걸까요? Яагаад ийм байгаа вэ? 예? 똑같이 죄인인데 Яг адилхан гэмтэн 누구는 구원을 받고 왜 누구는 구원을 받지 못하는가? хин нь авралыг аваад хин нь яагаад авралыг авч чадахгүй байгаа вэ? 예, 결론부터 말씀을 드립니다. Өөр дүнгийн хэлье. 예수님 책임이 아닙니다. Есүсийн хариуцлага биш байна. 자기 책임입니다. Өөрийнх нь 하риуцлага. 왜 이 말씀을 준비했냐면은 Яагаад энэ үгийг бэлдсэн бэ гэвэл 이 사건은 구원받는 것이 얼마나 쉽고 정말 그게 감사한 건지를
알 수 있는 사건이고 Энэ үйл явдал нь ямар амархан хэлбэрхнаар хийж өгсөн бэ гэдгийг харуулж байгаа үйл явдал байгаа. 그리고 구원받지 못하는 것이 얼마나 어리석고 불쌍한 건지를 알 수 있는 사건입니다. Тэгэхээр авралыг авч чадахгүйгаа тэр нь ямар муухай байгаа вэ гэдгийг харуулж байгаа мэдэх боломжтой үйл явдал байна. 어제 우리가 배웠던 성경입니다. Өчигдөр бидний сурсан ишлэл байна. 요한복음 1장 29절 말씀인데 Иохан 1:29 байна. 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншийе. Харахтун ертөнцийн нүглийг өөрөлж бурхны хураг. 예. 유로튼층 누굴 이게 뭐냐? 이게 중요하다고 계속 말씀을 드렸죠. ертөнцийн нүгэл гэж юу вэ? Энэ нь үнэхээр чухлаа гэж дахин хэлсэн. 지금 전 세상 모든 사람을 저 그림 속에 표시를 했어요. Одоо ертөнцийн дээр байгаа бүхэл хүмүүсийг энэ зургийн дотор оруулсан. 어제 이 속에 제가 있습니까 없습니까 물어봤고 Өчигдөр би энэ зургийн дотор байгаа юу байхгүй юу гэж асуусан. 여러분 다 있다고 말씀하셨어요. Та бүхэн бүгдөө байгаа гэж хэлсэн. 제일로 중요한 건 여러분이죠. Хамгийн чухал нь бол та бүхэн тийм үү? 여러분들 저 속에 있어요 없어요? Та бүхэн энэ дотор байгаа юу байхгүй юу? 배가 뭐 저기 저 여기 간등에 람도 있냐 없냐? Гандангийн лам байгаа юу байхгүй 저 юу? 후더니 말층 있냐 없냐? Тэр хөдөөний малчин байгаа юу байхгүй юу? 여러분들의 사랑하는 가족들 이 속에 있냐 없냐? Та бүхний хайртай гэр бүл энэ дотор байгаа юу байхгүй юу? 배가 여러분 다 이해했어요. Бүгдөө ойлгосон. 사이 Саяхан 허이르 김튼이 있잖아요. хоёр хэрэгтэн байгаа штэ. 김튼 Гимтэн. 이 사람들 이 속에 있어요 없어요? Энэ хоёр энэ дотор байгаа юу байхгүй юу? 배가 자 예수님이 어떻게 하셨냐? Есүс яаж хийж өгсөн бэ? 보라 Харах тун 세상 모든 사람들의 죄를 지고 가는 ертөнцийн нүглийг өөрөгч бурх. 하나님의 어린 양이로다. Бурхны хураг. 모든 사람의 모든 죄를 예수님께서 다 담당하셨어요. Бүгд хүмүүсийн бүхэл гимнүүдийг бүгднийг Есүс өөрсөн. 그래서 Тиймээс 자기가 생각으로 지은 죄, 행위로 지은 죄 때문에 지옥 가는 사람이 단 한 명도 없도록 해놨어요. өөрийн бодлоор, өөрийн үйлсээр хийсэн гимнүүдээсээ болоод там руу явахгүй байхаар бүх хүмүүсийн тэгж явахгүй байхаар хийж өгсөн. 예. 이게 하나님이 예수님을 보내서 온 세상 사람들을 구원하신 사실이다 그 말입니다. Энэ болохоор Есүсийн бүхий хүмүүсийн аварж өгсөн үнэхээр бодит үнэн зүйл байна. 근데 방금 한편 강도는 지옥 갔다니까요. Гэтэл сая нэг талынхын хэрэгтэн там руу явсан байна. 예. 수많은 죄 때문에 지옥 간 게 아니라니까요. Энэ маш олон гимнүглээсээ болоод там руу явж байгаа биш байна. 예. 예수님이 이런 말씀하셨습니다. Есүс ийм үг хэлсэн. 우리가 앞에서 배웠던 성경들입니다. Бид нэр өмнөх ингээ суусан үг. 근데 이제 다시 한번 이 말씀을 보면 그 의미가 더 깊이 깨달아지는 거예요. Гэхдээ энэ үгийг дахин харах юм бол тэр хэлж байгаа утгуудаар нь бүр ч илүү гүндгий ойлгох боломжтой. 아, 이래서 예수님께서 이 말씀을 하신 거였구나. Ийм учраас Есүс энэ үгийг хийсэн байсан юм 자, байна. 다시 한번 읽겠습니다. Үнийг дахиад хамтаа уншийе. Тэр цаг биелдээ оллоо. Бурхны хаанчлал айсуу. Гимшил сайн мэдэн итгэх түн гэж байлаа. 보십시오. За хараарай. 계속 때가 왔다. Тэр цаг биелээ оллоо гэж байна. 죄를 사함받아 구원받을 수 있는 기회가 왔다. 이렇게 이해하셔도 됩니다. Гим нүглээ уурлуулад аваарлыг авах боломж нь ирсэн гэж ойлгож болно. 자, 보십시오. За хараарай. 예수님 뭐라고 말씀하셨냐면 Есүс юу ч хэлсэн бэ гэвэл 회개하라. гимшиж 그리고 тэгээд 복음을 믿으라. сайн мэдээнд итгэх түн. 이 복음은 예수님이 하신 일을 말하는 겁니다. Энэ сайн мэдээ нь Есүсийн хийсэн ажлыг хийж байна. 죄인의 모든 죄를 다 대신 담당하시고 그 피와 그 생명으로 다 갚아주셨죠. Нүгэлтнүүдийн тэр бүх гимнүүдийг нь үүрээд түүнийгээр сусаараа төхөлж өгсөн. 예. 그러면은요. Тэгвэл 사람이 뭘 해야 되냐면 хүн юу хийх ёстой вэ гэвэл 회개를 해야 된다니까요. гимших ёстой байна. 예. 그런데 아까 한편 강도는 죽음 앞에서 회개했어요. Гэтэл сая нэг талынхны хэрэгтэн яг үхлийн өмнө гимссэн байна. 진짜로 회개했어요. Жингнээсээ гимссэн. 정말 너나 나는 십자가에 죽을 죄인들이야. Чи болон би энэ загламай дээр үхэх хэрэгтэй. 근데 예수님은 죄가 없으신 분이다. Гэтэ Есүс гим нүгэл байхгүй нэгэн. 저 고통 중에서도 우리를 위해서 기도해 주신다. Тэр зовлон дундаа ч гэсэн бидний төлөө залбиж өгч байна. 나는 지금 두려웠다. Би айж байна. 나는 지금 죽으면 나는 지옥이다. Би одоо өгөх юм бол там руу явна. 그는 예수님께 간절히 부탁한 겁니다. Тэр хүн Есүсэд хандаж шин сэтгэлээсээ гуйж байна. 예수님 당신의 나라에 임하실 때 저를 좀 생각해 주십시오. Есүс та өөрийнхөө улстай очиход намайг санаарай. 이게 진짜 회개하는 모습입니다. Энэ бол жигнэсээ гимшиж байгаа дүр. 그런 영혼에게 예수님께서 구원을 약속해 주시죠. Тийм сүнсэнд Есүс авралын амлалтыг өгч байна. 오너드로 Өнөөдөр 치 나치 때 함트 чи надтай хамт 디와진드 Деважинд 약박. байх болно. 예. 바로 구원을 해 주신 거예요. Шууд аварч өгч байна. 한편에 지옥 간 사람은 Нэг хүний там руу явж байгаа хүн нь
회개하지 않는 고집 때문에 지옥 간 겁니다. Гимшгүйга зүрүү зангаасаа болж байна. 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Харин та өөрийн хатуурад гимшдэггүй зүрхнээсээ болж өөр дээрээ Бурхны зөвшүүлтийн уур хилэн ба ишлийн өдрийн хэлгэнийг хурааж байна. 예, 어리석죠. Энэ мухаг байгаа. 예, 끝까지 악했습니다. Эцсийн өдөл хорон муу байсан. 죽어가면서도 돌이키질 Үгэж 않습니다. явж байгаа мөртлөө ирэхгүй байна. 지옥 가는 죄는 이거 하나입니다. Энэ там руу явж байгаа гим нүгэл энэ нэг байна. 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Нүглийн тухайд гэвэл тэд надад үл итгэн. 예, 끝까지 예수님을 거부한 겁니다. Эцсийн өдөл Есүсийг татгалзаж байна. 다시 말씀드립니다. Дахиад хэлье. 한편 강도는 Нэг талын хэрэгтэн 처음에는 같이 예수님을 욕하다가 анхандаа хамтдаа Есүсийг хараад байжгаад 깨달은 거예요. ухаарсан байна. 저분이 바로 지옥 가는 영혼을 구원하시기 위해서 하나님이 보내신 아우락치구나. Тэр нэг нь там руу явж байгаа тэр гэмтнийг аварж өргөх Бурхны илгээсэн аврагч юм байна. 나는 지금 죽으면 지옥에 떨어진다. Би одоо өгөх юм бол там руу унана. 예수님, 저를 좀 불쌍히 여겨주시오. Есүсээ намайг өрөвдөж өгөөч. 예. 평생 마음대로 살았는데 Насан туршдаа хүснийхээ дагуу амьдрсан. 방금까지도 예수님 욕했었는데 Түрүүхний хүртэл Есүсийг хараад байсан. 돌이킨 거예요. Иргсэн байна. 돌이킨 겁니다. Иргсэн байна. 예수님은 그런 자를 받아주신 거예요. Есүс тийм нэгнийг хүлээж авдаг байна. 한편 강도는 끝까지 어리석었다. Нэг талын хэрэгтний эцсийн өдөл мохог байсан. 예수님께서 이런 말씀하셨습니다. Есүс ийм үгийг хэлсэн. 같이 읽읍시다. Хамтаа уншия. Тиймээс би та нар нүгдийнхаа дотор үхэн гэж та нарт хэлсэн. Хэрв та нар би байгаа гэдэгт итгэхгүй бол та нар нүгдийнхаа дотор үхэн гэлээ. 자, 예수님을 끝까지 믿지 않으면 Есүсэд эцсийн өдөрт итгэхгүй байвал 너희는 та нар 죄 안에서 죽을 것이다. нүгдийнхаа дотор үхэн. 어떤 죄? Ямар нүгэл гэнэ? 예수님을 끝까지 믿지 않는 죄를 말하는 거예요. Есүс эцсийн өдөрт итгэхгүй байгаа гэм нүгэл байна. 예? 그 죄는 용서받을 수 없습니다. Тэр гэм нүгэлийг уучлах боломжгүй. 하나님의 사랑을 완전히 짓밟는 죄입니다. Энэ нь болохоор Бурхны хайрыг бүрэн ууландаа шишгэж байгаа гэм нүгэл байна. 예? 그 죄 때문에 지옥 간 거예요. Тэр гэм нүгэлээс аваад там руу явдаг. 우리 몽골은 성경을 참 이해하고 깨닫는데 너무 좋은 환경을 갖고 있어요. Манай монголын маань үнэхээр сайхан тэр уур амьсгалыг тайлбарж хэлэх тийм нөхцөл байдалтай. 사람을 짐승으로 이렇게 예를 들어서 설명하셨는데 Хүнийг амьтнаар зүйрлэж аваад жишээ авч хэлдэг байгаа. 헌, 야마로 이렇게 비유를 하셨어요. Хонь ямаагаар зүйрлэл авч хэлсэн. 마태 허런타인 고친 얘기스 고친 거로 한두 다운씩 Хүний хөө алдраа дуусган бүх тэнгэр ижихэ хамт ирж сүрж жавтан синтиндээ залрах бодно. Бүх үндэстэн өмнө нь суглаж, хоньч нь хоноо яманаас тусгаарладаг шиг тэр тэднийг нэг нэгнээс нь тусгаарлаад хоноо баруун ямааг зүүн талдаа байлгана. 예. 이 세상에 있는 모든 사람들은 Энэ ертөнцийн байгаа бүх ил хүмүүс 양 같은 사람이 있고 염소 같은 사람들이 있다라는 거예요. ямаатай адилхан хүн байгаа, хоньтой адилхан хүн байгаа гэж байна. 우리 몽골에 이렇게 후대에 보면 양과 염소를 이렇게 섞어서 기르잖아요. Манай Монголын хөдөг харах юм бол хоньнууд нь ямааг хойлоод хооронд нь хойлоод үсгдэг штэ. 양과 염소의 그 기질이 다르지 않습니까? Хоньнууд нь ямааны зан ариш нь өөр штэ тийм 그런 үү? 것처럼 이제 예수님께서 오시면은 Тэгэд Есүс ирэх юм бол 양 같은 사람은 오른쪽으로, 염소 같은 사람은 왼쪽으로 이렇게 갈라버린다라는 거예요. хонь адил хүмүүсийг баруун талдаа, ямааш адил хүмүүсийг зүүн талд ингээд хуваах болно гэж байна. 예, 이게 무엇을 말하는 거냐? Энэ нь юу хэлж байгаа вэ гэвэл 양은 하나님의 가장 좋으신 목자인 예수님의 은혜를 그대로 받아야 된 걸 말해요. энэ хонь нь сайн болоо 항균세양 헌신 хамгийн сайн 예수. 헌신 Есүсийг дамжуулаад авралыг авсан хүмүүсийг хэлж 즉 байна. 구원을 받은 영혼들을 말하는 Өөрөөр 겁니다. хэлэх юм бол авралыг авсан хүмүүсийг хэлж байна. 고친도로 함치다운 씨. Тэгээд хаан баруун талдаа байгсад хэлэх нь эсгээр минь өрөөдөхсдөө наашир. ертөнцийн суураас та нарт бэлтгэсэн хаанчдыг өвлөн авсугай. 예, 바론탈. 양 같은 사람들이죠. Баруун талд хонь адил хүмүүс байна. 내 아버지에게 축복받은 자들아. Эцгээс минь өрөөдөхсдөө 세상을 창조할 때부터 ертөнцийн суураас эхлээд 너희를 위하여 예비한 나라. та нарт бэлтгэсэн хаанчлал. 디와진을 말하는 거예요. Энэ Деважин хэлж байна. 여러분을 위해서 하나님은 이미 천국을 준비해 놨어요. Та бүхний төлөө уурчлаад бурхан Деважин бэлдэж өгсөн. 그 천국의 복을 받으라. Тэр Деважингийн өрөөдийг аваач. 예.
왜요? Яагаад 예수님의 그 사랑을 받아들였거든요. Есүсийн хайрыг авсан учраас. 예수님이 나를 사랑하셨구나. Есүс намайг хайрласан юм байна. 내 죄를 대신 갚으셨구나. Миний гимнүглийг өмнөөс нь түүж өгсөн юм байна. 우리 연약함을 아시기 때문에 Бидний сул доройг мэддэг учраас 예, 앞으로도 우리가 잘못할 걸 아시기 때문에 хойштоо ч гэсэн бидний буруу зүйл хийн гэдгийг мэддэг учраас 영원히 죄를 사하셨구나. мөнхөд гимнүглийг маань уучиж өгсөн юм байна. 특수 아우라를 해주셨구나. Төгс авралыг хийж өгсөн. 그걸 깨닫고 그대로 받아들이는 거예요. Түүнийг нь ухаарад хүлээж авсан байна. 그리고 주님을 따라가는 거예요. Тэгээд эзнийг дагаж явдаг. 왜? Яагаад? 함긴 새양 헌친이 예수스니까. Хамгийн сайн ончин Есүс учраас. 애진벌 미니 헌친. Эзэн бол миний хончин. 예수님은 나의 목자시다. Есүс миний 이제 хончин. 나는 주님의 양이야. Одоо би эзний хонь. 그러니까 나는 주님을 따라가는 거다. Тийм учраас би эзнийг дагаж явдаг. 그 영혼이 이제 천국에 가는 거예요. Тэр сүнс нь одоо диважлал 근데 доо. 불쌍한 사람들이 있죠. Гэтэл өрөвдөлтэй харамсалтай хүмүүс байна. 주은 탈, Зүүн тал 야마시 쿠무스. ямаашиг хүмүүс байна. 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Тэгээ тэр зүүн талд байгсад хандан хараадагста надаас зайл. Диавол болоод түүний тэнгэр шнаар бэлтгэсэн мөн галт ор. 이 뭉크갈 Мөнх гал 지옥이잖아요. там штэ тийм үү? 그죠? Тийм үү? 하나님이 이 지옥을 왜 준비하셨냐? Бурхан энэ тамыг яагаад бэлдсэн бэ? 디아월, Диавол, 마귀와 диавол болон 토니 팅그릴치나르트. түүний тэнгэр элч нар 이 추두구를 말합니다. энэ чөтгөрийг хэлж байна. 예, 이 저주받은 천사들입니다. Энэ хараадаг авсан тэнгэр элч нар байна. 예, 지옥은 Там нь 마귀와 귀신들을 심판하기 위해서 준비한 거예요. диавол болон энэ чөтгөрүүдийг шүүхийн тулд бэлдсэн газар байгаа. 사람을 심판하기 위해서 지옥을 준비한 게 아니에요. Үүгээр дамжуулаад хүний шүүхээр бэлдчихсэн 근데 биш. 여기 보세요. Гэтэ энийг хараарай. 준탈, Зүүн тал 야마 같은 자들, ямаашиг адил хүмүүс. 끝까지 어리석은 자들. Эцээ өдөл мохог байгаа хүмүүс. 예, 아까 두 강도 있었잖아요. Сая хоёр хэрэгтэн байсан шүү дээ. 한편 강도는 Нэг талын хэрэгтэн 마지막에 예수님을 받아들인 거예요. хамгийн сүүлд нь Есүсийг хүлээж авсан. 헌식. 근데 한편 강도는 Гэтэ нэг талын хэрэгтэн нь 끝까지 эцээ өдөл 고집스럽고 зүрүүд 교만하고 бардам 어리석은 야마식. мохог ямаатай адилхан. 예, 그래서 망한 거예요. Тийм учраас сүрсэн 여러분, хүмүүсээ 하나님이 사람을 지옥을 보내는 게 아닙니다. бурхан хүнийг там руу явуулдаг биш ээ. 하나님 뭐라고 말씀하십니까? Бурхан юу гэж хэлсэн бэлээ? 하나님 모든 사람이 구원받기를 원한다. Бурхан бүх хүмүүсийг авралыг аваасаа гэж хүсдэг. 그래서 예수스를 보내서 Тийм учраас Есүсийг илгээгээд 모든 사람을 사랑하셨습니다. бүх хүмүүсийг хайрлсан. 맞죠? Зөв үү? 그걸 모르니까 안타까운 거예요. Түүнийг нь 그걸 мэдгүй байгаа учраас 모르니까 үнэхээр харамсалтай. 모든 사람을 사랑하셨어요. Бүх хүмүүсийг хайрлсан. 방금 그 좌우편 강도들도 포함해서 Сая дээр зүүн баруун талд байсан тэр хэрэгтэнгүүдийг оролцуулаад 예수님에게 채찍질하고 예수님 손발에 못을 박은 그 로마 군인들까지도 구원하셨어요. Есүсийг 사랑하셨어요. Есүсийн зүүн бар хоёр гар хөлөнд нь хадж байсан тэр Ромын сэргүүдийг хөтөл үүрсэн. 예수님을 돈 은 30 받고 예수님을 배신한 스가랴 유다까지도 사랑하셨어요. Есүсийг 30,000 зоосоор сольсон Искариотын Юдасыг хөтөл хайрлсан. 예. 그런데 왜 지옥에 가는 사람들이 많냐? Гэтэл энэ там руу явж байгаа хүмүүс яагаад ийм их байна вэ? 보십시오. Хараарай. 끝까지 예수님을 받아들이질 않는 거예요. Эцээ өдөл Есүсийг хүлээж авах. 여기 많은 사람들이 가고 있습니다. Ийшээ маш олон хүмүүс явж байна. 야마 같은 사람들입니다. Ямаатай адилхан хүмүүс. 끝까지 어리석습니다. Эцээ өдөл мохог байна. 마귀를 따라가는 겁니다. Энэ бузар сүнсийг дагаа явж байна. 세상을 따라가는 겁니다. ертөнцийг дагаа явж байна. 육신의 이 정욕을 따라가는 Энэ 겁니다. махбодын хүслийг дагаа явж байна. 예. 여러분 보십시오. Бүгдээрээ хараарай. 아주 적은 사람들이 Үнэхээр сөөхөн хүмүүс 주님 사랑을 깨닫습니다. эзний хайрыг ухаарсан. 예. 이게 참 감사하면서도 안타까운 일인 거예요. Энэ үнэхээр талархмаар мөртлөө үнэхээр харамсалтай. 야마시, Ямаашиг 주은탈, зүүн тал 지옥으로 가는 거예요. 뭉크갈. там руу явж байна. Мөн хал. 염소 같은 사람들. Ямаатай адил хүмүүс. 헌, 양 헌식 같은 адил хүмүүс. 사람들. 예. 이런 사람들, 적은 사람들이 구원을 받아요. Ийм сөөхөн хүмүүс авралыг авч байна. 여러분, Хүмүүсээ 여러분들은 та бүхэн 주님의 양이 됐습니까? эзний хонь босноо? 아니면 아직도 어리석은 염소로 남아 있습니까? Эсвэл хараахан тэр мохог ямаа үлчгсэн байна уу? 예? 지금도
기회가 있습니다. Одоо ч гэсэн боломж байна. 지금도. Одоо ч гэсэн. 예, 이 시간. Одоо энэ цагт 아하, 그렇구나. тийм байж. 교만과 고집, Ийм бардам байдал, зөрүү зан 예? 자기에게 어리석음을 내려놓고 өөрийнхөө мөнх зүйлээ доош нь буудгаад 그럼 결국은 망하는 거니까요. энэ үүнтэйгээ байх юм бол эсэнд сүрэх болно. 지금 그 한편 강도는 그걸 지금 우리에게 교훈해 주는 거예요. Тэр нэг талын хэрэгтэн түүнийг л биднэрт харуулж өгч 그리고 байна. 아까 한편 강도는요. Тэгээ саний дээр нэг талын хэрэгтэн 나 같은 사람도 구원받았습니다. надтай адилхан хүн авралыг авсан. 나는 평생 죄 짓고 살았습니다. Энэ насан туршдаа гим нүгэл хийж амьдрсан. 예수 관심 없이 살았습니다. Есүсээ ямар ч анхааралгүй амьдрсан. 예수를 만나기는 만났는데 Тэгээ Есүстэй уулсан хувьд уулсан. 십자가에서 죽는 그날 만났습니다. Загалмаа дээр өөхөг тэр өдөр уулзсан. 처음 깨닫지 못하고 예수님을 욕했습니다. Анхандаа Есүсийг ухааралгүйгээр хараад доромжилсан. 그런데 나는 그 속에서 내가 죽으면 지옥 가는 걸 알았습니다. Гэтэл би тэр дотроо би өгөх юм бол хамруу явна гэдгээ мэдсэн. 그런데 예수님은 그런 이 죄인을 위해서 기도해 주고 계셨습니다. Гэтэл Есүс ийм хэрэгтний төлөө, гэмтний төлөө залбирч өгсөн. 나는 진심으로 예수님께 내 영혼을 부탁했습니다. Би шин сэтгэлээсээ Есүс өөрийнхөө сүнсээ даатгсан. 주님 저를 좀 불쌍히 여겨 주십시오. Эзэн минь та намайг өрөвдөж өгөөч. 그때 예수님께서는 Тэр үед Есүс 그 놀라우신 사랑으로 나를 받아줬습니다. тэр гайхалтай хайраараа намайг хүлээж авсан. 예, 나 같은 사람도 구원받았습니다. Надтай адилхан хүн ч хүдэл авралыг авсан. 지금 하나님은 성경을 통해서 Одоо бурхан энэ Библиэд дамжуулаад 주님의 은혜를 받으라. 받으라. эзний нэгүслийг аваач гэж байна. 끝까지 어리석은 자가 되지 마라. Эцсийн өдөр энэ мунхан нэгэнтэй адил бүү 지금 болоо. 그걸 교훈해 주고 계신 겁니다. Түүнийг л зааж сургамжилж өгч байна. 어제 우리가 이 말씀을 배웠었습니다. Өчигдөр бид нар энэ ишлийг сурсан. 같이 읽읍시다. Хамтаа уншийе. Учир нь эзний нэрийг дууддаг бүхэн аврагдах болно. Тэгвэл түүнд итгээгүй тэд яаж түүнийг дуудах вэ? Түүнийг сонсоогүй тэд яаж түүнд итгэх вэ? Тэд тунгалагчдгүйгээр яаж сонсох вэ? Илгээгдэхээс нааш тэд яаж тунгалах вэ? Сайн мэдээг тунгалагчдын хөд юутай сайхан гэж бичигдсэн байдаг. 자, 이번 집회에 많은 분들이 참여하셨어요. Энэ удаагийн Библийн семинараар маш олон хүмүүс оролцсон. 사실 안 빠지고 끝까지 참여하는 게 그게 어려운 거예요. Тодороор хэлэхэд таслахгүйгээр эцсийн өдөрт оролцоно гэдэг чинь хэцүү. 여러 가지 유혹이 있으니까요. Олон төрлийн уруу татлага байгаа учраас. 참 아쉬운 것은 첫날 같이 시작했던 분들 중에서 그냥 하루 이틀 오고 안 오신 분들도 계시죠. хамгийн харамсалтай нь эхний өдрөөс ирчээд 2 дахь 3 дахь өдрөөс ирээгүй хүмүүс байгаа. 여러분 한번 이렇게 상상을 해봅시다. Та бүхэн ингээд бүгдөө нэг төсөөлж үзье. 여러분들이 첫날에 세미나 왔어요. Та бүхэн семинарын эхний өдөр ирсэн. 에이, 두 번째 또 왔어요. 2 дахьт нь ирсэн. 세 번째 날도 왔어요. Тэгээ 3 дахь өдөр нь ирсэн. 네 번째 날까지 왔어요. Тэгээ 4 дахь өдөр хүртэл ирсэн. 근데 우측도로 Өчигдөр 하학생들은 хагас өдөр 어제 오지 않았어요. өчигдөр ирээгүй. 그리고 오늘도 안 왔어요. Тэгээ өнөөдөр бас ирээгүй. 가장 중요한 말씀이 증거됐는데 Үнэхээр чухал үг дамжуулагдаж байгаа. 그랬다면은 Тийм байсан бол 예수님께서 지옥 가는 나를 구원해 주셨다라는 내용을 알아요, 몰라요? Есүс гэмтэн болох миний намайг аварж өгсөн гэдэг тэр зүйлийг мэдэх боломжтой юу, боломжгүй юу? 모르는 거죠. Тэгээ мэдэхгүй шүү дээ, тийм үү? 이해가 돼요? ойлгож байна уу? 지금 얘기가 잘 전달되고 있어요? сайн дамжуулж хийж өгч байна уу? 예? 성경이 사실이라는 증거에 대해서는 외치러 와서 들었어. Энэ Библиэд дамжуулаад үнэн гэдэг нотлох баримтыг хэдэн өдөр ирээ сонссон. 내가 너무 죄가 많아서 지옥 가는 죄인인 것도 알았어. Би надад маш их гим нүгэл байгаа там руу явна гэдгээ мэдсэн. 그런데 그런 죄인인 나를 사랑하신 하나님의 사랑의 말씀을 안 들었어. Гэтэл гэмтэн болох намайг хайрлсан тэр Бурхны хайрын үгийг сонсоогүй. 뭐 여기저기 가버렸다. Ийш тийшээ яваад 수도에 өгсөн. 가버렸다. Хөдөө яваад өгсөн. 그러면은 Тэгсэн бол 이 놀라운 예수님의 사랑을 모르고 살아가는 거잖아요. энэ гайхалтай эзний хайрыг мэдгүй амьдраа явна шүү дээ, тийм үү? 그러죠? Тийм үү? 여러분이 와서 말씀을 들으니까 죄를 용서해 준 게 아니잖아요. Та бүхний хурж игээд сонсч ууслаас гим нүгдийг чинь уусч өгсөн биш шүү дээ. 이미 하나님은 예수님 보내서 Айдад энэ Есүсийг илгээгээд 미리 다 해놨어요. чиний уурчлаа бүгднийг нь хийж өгсөн. 그렇죠? Тийм үү? 그걸 몰랐던 거죠. Түүнийг мэдэхгүй байна. 그 구원의 복음을 다 해놨는데 Тэр авралын сайн мэдээг бүгдийг нь бэлчихсэн. 그걸 모르고 살아가니까 Түүнийг мэдхгүй амьдрж байгаа учраас 예수님이 어떻게 하라고 그랬어요? Есүс яагсан бilé? 온 천하에 가서 만민에게 이 복음을 전해주라. Дэлхий даяар явж энэ сайн мэдээг хамаг бүртээ тунгалах тун. 맞죠?
Зөв үү? 그래서 여러분들을 초청한 겁니다. Тийм учраас та бүхнийг урьсан. 여러분 보십시오. За бүгдээ хараарай. 그 한편강도 있잖아요. Тэр нэг талын хэрэгтэн 예수님, Есүсээ 저를 불쌍히 여겨 주십시오. намайг өрөвдөж өгөөч. 저는 지금 죽으면 지옥입니다. Би одоо өгөх юм бол там руу явна. 저를 좀 불쌍히 여겨 주십시오. Намайг өрөвдөж өгөөч. 그때 예수님께서요. Тэгэх үед тэр үед Есүс 구원을 약속해 주셨어요. авралын амлалтыг хийж өгсөн. 뭘로 약속해 주셨어요? Юугаар амлаж өгсөн бэлээ? 우게로. Үгээрээ. 우게로. Үгээрээ байна. Чи Чи 오늘드릇 өнөөдөр 나트테 함트 надтай хамт 되어진 바너 말씀을 주셨어요. үгээ өгсөн байна. 예? 무슨 이상한 느낌을 준 게 아니에요. Ямар нэгэн сонин ачин мэдрэмжийг өгөөгүй байна. 예? 맞죠? Зөв үү? 그러면 이 한편강도는요. Тэгвэл энэ нэг хэрэгтэн 주님의 말씀을 그대로 믿은 거예요. эзний хийсэн үгийг тэр чигт нь итгэсэн байна. 자, 뭘 믿는 거냐? Юунд итгэх вэ? 말씀을 믿는 겁니다. Үгэнд итгэх байна. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Тиймээс итгэлэн сонсгоод сонсгон Христийн үгээр ирдэг. 자, 믿음은 Итгэл нь 들음에서 나는 거예요. 선서. 들음에서. 그리고 선서. 뭘 듣느냐가 중요한 거예요. тэгээд юу сонсох вэ гэдэг нь чухал байна. 여기 히리스트라는 것은 그리크 헬인데 Энэ Христ гэдэг нь грек үг байна. 몽골 말로는 Монгол үгээр 아우락츠라는 뜻입니다. аврагч гэдэг утгатай. 아우락츠. Аврагч. 그러니까 히리스트 예수스란 말은 아우락츠 예수스라는 뜻이에요. Христ Есүс гэж хэлж байгаа нь аврагч Есүс гэсэн утгатай. 여러분, За хүмүүсээ 졸면 어떻게 된다? зүрмөл бол яана гэлээ. 말씀 시간에는 Үгийн цагаар 졸면은 зүрмөлх юм бол 예수님이 지나가요. Есүс өнгөрөө яваад өгнө. 지나가 버리신다니까. Өнгөрөө яваад өгнө шүү дээ. 네? 제가 이 마지막 말씀까지 졸면 지옥 간다고 하고 싶지가 않습니다. Би энэ сүүлийн үгийг үүдээд зүрмөлх юм бол там руу явна гэж хэлхийг хүсэхгүй байна. 졸면 зүрмөлх юм бол 예수님 지나가신다니까. ингээд өнгөрөө яваад өгнө шүү дээ. 대부분이 잘 들어요. Ихэнх нь сайн сонсож 근데 байгаа. 몇 분이 지금 살짝 졸라고 하고 있어. Нэг хэдэн хүн л ингэ зүрмөлх гээд байгаа юм. 정신 차리세요. За сэргэг болоорой. 아, 그렇구나. Тийм байж. 무엇을 믿는 것이냐? Юунд итгэх вэ? 자기 눈물을 믿는 것도 아니에요. Өөрөө нүдбэнсэндээ итгэх биш байна. 무슨 순간적인 기분, 이 느낌을 믿는 게 아닙니다. Хормхон зүрийн дотор тэр мэдрэмж, тэр сэтгэл хөдлөлтөө мэдрэх биш байна. 이 말씀입니다. Энэ үг байна. 게레입니다. 게레. 약속입니다. Энэ 약속. хөө гэрээ амдалт байна. 예. 자, 보십시오. За хараарай. 닉대로 페트레 니가 허른 거로 함트다운시. Учир нь та нар устдах үрээс бус харин үл устдах үрээс буюу Бурхны амьд оршин буу үгээр дахин төрсөн билээ. 여기 보십시오. 자, 이니가 하라래. 이렇게 하나님 말씀하고 하나님 말씀은 Бурхны үг 살아있고 항상 있는 말씀이다. амьд үргэлж оршин байдаг үг гэж байна. 여기 다힝투르슨 이것은 Дахин төрсөн гэж байгаа нь 제가 어저께 이제 뭐 우리 브렌자 예를 들어서 마한빈 투르스누들 언제냐, 수순이 아우랄리 언제냐 이렇게 막 물어보고 예를 들었었잖아요. би өчигдөр бүрэн заяагч 예? махан бинд өдөр нь хизээвэ авралыг авсан өдөр нь хизээвэ гэж жишээ авч хэлсэн шүү дээ. 허이르면가 두로오니 뭐 히든사리 투르슨, 허이르면가 아론 두로오니 아우레슨 그 어제 그렇게 예를 들었었잖아요. Өчигдөр тэгж жишээ авч хэлсэн шүү дээ тийм үү? 여기 다시 태어났다. Дахин төрсөн. 아담만에서 죄인으로 태어났었는데 Адам дотор гэмтнэр төрсөн. 예수 터터러 Есүс дотор 나는 이제 죄를 용서받았다. би одоо гим нүглээ уушлуулсан. 다시 태어났다. Дахин төрсөн. 응? 근데 보십시오. Гэтэл энийг хараарай. 이거 이제 구원받은 거예요. Энэ авралыг авахыг хэлж байна. 구원받은 것은 Авралыг авна гэдэг нь 썩어질 씨로 된 게 아니다 그 말이야. устдах үрээс бус гэж байна. 예를 들면 Жишээ авч хэлэх юм бол 어떤 이게 마음의 감동, одоо сэтгэлийн хөдлөл, 어떤 이상한 느낌 ямар нэгэн сонин хачин мэдрэмж 이런 것들은 없어지는 거예요. ийм зүйлүүд нь алга болно. 맞죠? Тийм үү? 변하지 않는 거, Өөрчлөгдөхгүй, 영원히 있는 거, мөнхөд байдаг зүйл. 하나님의 살아있는 말씀이다 그 Бурхны 말입니다. 말씀. амьд үг байна. 말씀으로 구원을 약속해 주셨어요. Үгээрээ дамжуулаад авралын сайн мэдээг 너. авсан байна. 오늘 나와 함께 디화진에 간다. Өнөөдөр надтай хамт Диважинд байх болно. 이 사람은 Энэ хүн 그 주님의 말씀을 그대로 믿었습니다. тэр эзний хэлсэн үгэнд тэр чигт нь итгэсэн байна. 그래서 천국에 간 거예요.
Тийм учраас Диваатан руу явсан. 주님 뭐라고 말씀하십니까? Эзэн юу гэж хэлж байгаа вэ лээ? 다 이루었도다. Бүгд гүйцэтгэлээ. 너희 죄와 허물을 내가 영원히 사했느니라. Та нарын хэлэн зүй алдаа зөрчлийг мөнхөд уучлсан. 말씀으로 하시고 계십니다. Энэ үгээрээ хэлсэн. 우리는 뭘 믿는 겁니까? Бид нэр юунд итгэж байгаа вэ лээ? 이 하나님 말씀을 믿는 겁니다. Энэ Бурхны үгэнд итгэдэг байна. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Аврал бол билий. 자, 왜 이렇게 말씀하냐면 Яагаад ингэж хэлсэн байг вэ? Гэвэл 열심히 해야지 뭘 구원을 받는 게 아니에요. хичээнгүүд нь ямар нэгэн зүйлийг хийж ажил авралыг авахдаг биш байна. 아까 구원받아 천국 간 한편 강도 있잖아요. Тэгээ авралыг яваад Диваатан руу явсан нэг талын хэрэгтэн байгаа шүү дээ. 교회 좀 다니고 착한 일 좀 하고 뭐 그렇게 해서 구원받은 게 아니란 Чуулган 말이에요. жоохон яваа, сайн үйлс хийгээ, тиймэрхүү байдлаар авралыг авдаг юм биш. 예? 마음대로 살다가 Сэтгэлийн дагуу амьдрч байгаад 예수님을 만난 거야. Есүстэй уулзсан байна. 죽을 그날에. Яг өөхөх тэр өдрөө 그리고 잘했죠. тэр үнхээр сайн хийсэн зүйл байна. 돌이켰죠. Иргсэн. 돌이켰죠. Иргсэн байна. 그거 잘한 거죠. Тэр нь үнхээр сайн байна. 여기 봐봐요. За энийг хараарай. 얘가 지가 좋아하는 투투라는 선수. Энэ хүүхдийн дуртай одоо Түтү гэж одоо тамирчин. 투투. Түтү 그 선수도요. тэр тамирчин ч гэсэн 이 아이를 무시하지 않았죠. энэ хүүгийн гэсэн үл хоомсорлаг байгаад 예, 너무 순간 너무 기뻤겠죠. тэр хоромхон зуурын дотор үнэхээр баяртай байж таарна. 자, for yours. 네 거야. Одоо энэ чинийх. 하고 갔어요. Тэгээд явуулсан. 저 아이 어떻게 했습니까? Тэр хүүхэд яасан бэлээ? 예? 받고 Аваад 너무너무 기뻐하는 거예요. үнэхээр баярлаж байна. 예. 예? 선물이죠. Энэ бэлэг байна. 바이르사. Баярлаа. 받으면 내 거인 거야. Авах л минийх бол. 받으면. Авах юм бол 여러분, хүмүүсээ 성경 이렇게 말씀하셨어요. Библиэлд ингэж хэлсэн. 자, 같이 읽읍시다. Хамтаа уншия. Нэгүслийн учир итгэлээрээ аврагдсан нь та нараас бус харин Бурхны бэлэг бөгөөд үйлсээр чинь биш тул хинч үл сайргаах болно. 예. 뭘 우리가 착하게 살고 Ингээд сайн амьдраад 교회 열심히 다니고 чуулганд хичээнгүүлэн яваад 성경 공부 막 열심히 하고 энэ Библийг үнэхээр хичээнгүүлэн сураад 예. 그렇게 하니까 구원 줄게가 아니단 말이에요. тэгж хийж байгаа учраас чамд авралыг өгье гэж байгаа биш байна. 예. 예수님의 은혜를 Есүсийн нэгүслийг 예수님의 은혜를 어떻게 한 거다? яасан гэнэ? 이뜨길래래. Итгэлээрээ. 그 은혜를 믿음으로 구원을 받았다. Нэгүслийн учир итгэлээрээ авралыг авсан байна. 이건 하나님의 선물이다 그 말입니다. Энэ бол Бурхны бэлэг байна. 선물. Бэлэг. 여러분들 선물을 받아봤죠? Та бүхэн бэлэг авч үзсэн мэт те? 또 선물을 주어도 봤죠? Бас бэлэг өгч үзсэн мэт те? 주기를 많이 했습니까? 받기를 많이 했습니까? Өгөхийг их хийсэн үү? Авахыг их хийсэн үү? 주기도 하고 받기도 해야 되죠. Өгөх ч хэрэгтэй, авах ч хэрэгтэй штэ. 여러분, Хүмүүсээ 사랑하는 사람, 내게 정말 소중한 사람을 위해서 선물을 준비를 하면 хайртай хүнийхээ төлөө миний хувьд үнэхээр эрхэм хүнийхээ төлөө бэлэг бэлдэх үед 준비를 많이 하죠. маш их бэлддэг штэ тийм үү? 뭘 선물해주면 좋아할까? Яг юу өгвөл ямар бэлэг өгвөл дуртай байх вэ? 생각하다가 막 뭐 돈도 모으고 бодож байгаад мөнгө суглуулад 그렇게 해서 딱 선물을 준비했어요. тэгээ нэг бэлэг бэлдчихсэн. 그리고 거기에 이제 마음을 담은 이렇게 글을 몇 자 적습니다. тэгээ тэн дотор сэтгэлээ оруулаад бичдэг байгаа. 축하합니다. баяр хүргэе. 사랑합니다. хайртай шүү. 감사합니다. баярлаа. 그래서 이렇게 넣어서 이제 선물을 딱 줬어요. 그 дотор ингээд хийгээд бэлгээ өгсөн. 자, 선물을 준비한 사람은 뭘 기대합니까? Тэгвэл тэр бэлгийг бэлдсэн хүн яг юунд найддаг вүлээ? 예? 그 선물을 받은 사람이 기뻐하는 모습이죠. Тэр бэлгийг авж байгаа хүний баярлж байгаа дүр төрх штэ тийм үү? 그러죠? Тийм үү? 예. 그러죠? Тийм үү? 아이고. 근데 막 기뻐하는 거예요. ингээ баярлдаг байна аваад. 기뻐하는 거예요. 고맙다고. баярлаа гэж. 정말 감사하다고. үнэхээр баярлаа гэж. 그걸로 기쁜 거예요. түүгээр нь баяртай байдаг. 예? 그런데 만약에 магадгүй 정성껏 선물을 준비했는데 өнөө бүхий сэтгэлдээ зориулаад юм бэлэг бэлчихсэн. 당신을 위해서 준비했습니다. Таны төлөө бэлдсэн. 하고 딱 이렇게 줬어요. Тэгээд ингээд өгсөн.
근데 싹 선물을 보더니 Тэгээд бэлгийг харсан чинь 별로 마음에 안 들어요. сэтгэл нь таарахгүй байна. 에이구, 아이씨, 그 선물을 무시해버려. Тэр бэлгийг үлд хоомсорлож байна. 그러면은 тэгэх юм бол 마음이 준비한 사람 마음이 어떻겠어요? тэр бэлдсэн хүний сэтгэл нь ямар байх вэ? 예? 너무 힘들겠죠. Үнэхээр хэцүү байна шүү дээ. 여러분이라면 Та бүхэн байсан бол 아마 이렇게 하실 거예요. магадгүй ингэж хийх байсан баг. 솔직히 선물이 별로 마음에 안 들어. Тэгээ чударгаар хийгээд энэ бэлэг маань сэтгэлдээ таарахгүй байна. 내가 좋아하는 색깔이 아니야. Миний дуртай өнгө биш байна. 그래도 Тэгсэн ч гэсэн 여러분 어떻게 하실 거예요? та бүхэн яах вэ? 바이럴다. 바이럴다. 고해나. Гоё байна. 그러실 거죠? Тэгнэ үстэй. 아 이쪽 동네 좀 의심스러운데. Энэ талынх нь жоохон үнэхээр 아 이거 마음에 안 들어. энэ минь сэтгэл маань таарахгүй байна. 이걸 선물이라고 사왔어요? Энийг бэлэгээд худалдаж авч ирсэн юм уу? 여기 그럴 것 같아 여기. Энэ талынх нь тэгэх юм шиг байна. 그러지 않을 거예요, 그죠? Мэдээж хийхгүй шүү дээ, тийм үү? 예. 왜? Яагаад? 그 사람의 마음을 아니까. Тэр хүний сэтгэлийг мэдэх учраас. 예. 예? 여러분 보세요. За бүгдээрээ 우리가 хараа. 세상 같이 살면서도 우리는 그런 예의가 있어, 예의가. Бидний энэ нүсэн дээр хамт амьдрангаа хэн нэг хүндэтгэл гэдэг зүйл байдаг. 근데 보십시오. Гэтэ хараарай. 하나님의 선물입니다. Бурхны бэлэг байна. 아우랄벌 보르니 빌릭입니다. Аврал Бурхны бэлэг. 그 우리의 영원한 죄 사함이라는 구원을 준비하시기 위해서 하나님은 어떤 대가를 치르셨습니까? Энэ мөнхийн золил бидний төлөө хийж өгж байгаа тэр хийж өгж байгаа зүйл ямар золиослыг гаргасан бэ? 예? 예수습니다. Есүс. 예수님을 십자가에 버리셨습니다. Есүсийг загмаа дээр орхисон. 그리고 우리의 죄를 영원히 사해 주신 겁니다. Тэгээд бидний гим нүдийг мөнхөд уучиж өгсөн. 근데 그 사랑을 외면한다고요? 그 사랑을 거부한다고요? Гэтэл тэр хайраа татгалзаж байна. 그 귀한 구원의 선물을 거부한다고요? Тэр эрхэм авралын бэлгнээс татгалзаж байна. 그것은 Тэр нь 용서받을 수 없습니다. уушлах аргагүй. 아까 지옥간 한편 강도는 Саний нэг талын там руу явсан эргэтэн 이 귀한 하나님의 선물을 거부한 겁니다. энэ эрхэм бурхны бэлгийг татгалцсан байна. 그 죄 때문에 지옥 간 겁니다. Тэр им нүглээсээ болоод там руу явж байгаа. 앞스노 요 앞선배 Юу авсан бэ? Юу? 요 응? 보르니 빌리 Бурхны бэлэг 앞스노 이뜨겔레레 итгэлээрээ байна. 아 오늘 뭐 주나? Одоо өнөөдөр нэг юм уу хүч байгаа юм уу? 저거 하얀 천 있으니까 저 안에 뭐 있나? Тэр саган давны доор юм байгаа маа доо. 말씀으로 Үгээр 치 은으로도 나트 때 함께 대하진 백벌 말씀으로 주셨어요. үгээр хийсэн байгаа. 그 주님의 예수님의 사랑을 받는 거예요. 믿는 거예요. 이게. Есүсийн хайрыг авах байна, итгэх байна. 어제 이 말씀 배웠죠. 같이 읽어요. Хамтаа уншия. Төгөөс аврал. 예. 야곱 нэг인 아론들도 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Альва сайн соёр хол ба альва төгс бэлгэн дээрээс гэрлүүдийн эсгээс бууж ирдэг. Түүнд өөрчлөгдөх сүйдэрч үгүй. 가장 좋은 선물입니다. хамгийн сайхан бэлэг төгс бэлэг байна. 예수입니다. Есүс. 예수님은 우리의 선물입니다. Есүс бол бидний бэлэг байна. 예? 우리의 완전한 구원의 선물입니다. бидний төгс авралын бэлэг байна. 예수님의 사랑은 완전한 사랑입니다. Есүсийн хайр бол төгс хайр. 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Хайр дор айдас үгүй. Харин төгс хайр нь айдыг хөөн зайлуулна. Учир нь айдас ял байдаг. Айдаг нэгэн хайр дор төгс болгодоогүй байна. 예. 조금도 부족하지 않습니다. Яас жоохон ч дутхгүй. 완전한 사랑입니다. Энэ бол төгс хайр байна. 예. 하나님의 사랑은 Бурхны хайр 우리 사람들이 말하는 사랑하고 완전 다릅니다. бидний хүн хоорондын дээр хайраас бүрэн өөр хайр байна. 하나님의 사랑은 완전한 사랑이기 때문에 Бурхны хайр төгс хайр учраас 우리의 죄를 완전히 용서하셨습니다. бидний гим нүгдээ төгс зорьсон. 하나님의 사랑은 영원한 사랑입니다. Бурхны хайр бол мөнхийн хайр. 그래서 우리의 죄를 영원히 사하셨습니다. Тийм учраас бидний гим нүгдээ мөнхөд уучих өгсөн. 그리고 요게 중요합니다. Тэгээд энэ чухал байна. 하나님의 사랑은 무조건적인 사랑입니다. Бурхны хайр бол боцолгүй хайр байна. 예. 그냥 영혼만 보셨어요. Зүгээр сүнсийг нь л харсан. 이 사람이 무슨 일을 한 사람이었냐? Энэ хүн ямар ажил хийж байсан хүн бэ? 예, 그런 거 보지 않았어요. Түүнийг нь хараагүй. 뭐 그 사람의 환경을 보지 않았어요. Тэр хүний ямар ч хүн амьдарч байгааг тэр нөхцөлийг нь хараагүй.
어차피 하나님 앞에 다 똑같이 죄인이니까요. Угаасаа Бурхны өмнө бүгд гэмтэн. 그 영혼을 사랑하시고 불쌍히 여기신 겁니다. Тэр сүнсийг нь хайрлаж өрөвдсөн. 그래서 Тиймээс 무조건 사랑하셨어요. боцолгүй 무조건 용서해 주셨어요. боцолгүй хайрлсан. 예? 이유가 없어요. Шалтгаан гэж байхгүй. 헤리테 오치라스에 헤리테 오치라스. Хайртай учраас 예? байна. 선물이다 그 말입니다. Биелэг. 이 선물은 무료다. Энэ бэлэг бол үнэгүй. 가치가 없어서 무료가 아니에요. Сэнгүй учраас үнэгүй биш байна. 세상 무엇으로도 이 구원의 선물을 살 수는 없습니다. ертөнцийн юугаарч энэ бэлгийг худалдаж авах боломжгүй. 하나님이 너무 귀한 거기 때문에 그냥 주시는 거예요. Бурхан үнэхээр эрхэм учраас зүгээр үнэгүй өгсөн. 이 값은 예수님이 다 치르셨기 때문에 Үүнийх нь 다. төлөөсөг нь Есүс бүгднийг төлчихсөн. 너는 그냥 이걸 받으면 돼. Чи зүгээр үүнийг зүгээр л авахд болно. 하나님의 사랑은 차별이 없어요. 차별. Бурханы хайр бол ялгуурлал байхгүй. 자, 로마서 3장 22절 24절 같이 읽겠습니다. Ром 3:22-оос 24-ыг хамтаа уншийе. Есүс Христэд итгэх итгэлээр Бурханы зөв нь итгэгч бүхэнд байна. Ялгуурлал байхгүй. Бүгд нүгэл үйлсэн тул Бурханы алдар сууд хүрдэггүй авч Христ Есүсийн залтаар дамжин Бурханы нэгүүлсээр үнгүй зүтгэгчээ. 자, 차별이 없다 그 말입니다. Ялгуурлал байхгүй гэж байна. 아까 또 죄수 두 사람 얘기로 돌아가면 За буцаад энэ хоёр хэрэгтнийхээ рүүгээ босож эргэж очих юм бол 예수님께서 좌우 두 사람도 똑같이 사랑하셨다니까. Есүсийн баруун зүүнд байгаа яг адилхан хайрлсан. 누구는 해주고 누구는 안 해주고가 아니에요. Хин нэг нэг хийж өгөөд хин нэг нэг хийж өгөөгүй биш байна. 자기가 자기를 차별한 거죠. Өөрөөгөө ялгуурлаж байна. 그러죠? Тийм үү? 그러죠? Тийм үү? 예. 예수님은 모든 사람을 사랑하셨는데 자기가 거부한 거예요. Есүс бүхий хүмүүсийг хайрлсан багт өөрийгөө таалгалзаж ялгуурлаж байна. 여러분 중에 한 사람이 그런 사람이 있으면 안 됩니다. Энэ дотор нэг ч тийм хүн байж болохгүй. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Би гэмт үүдийг чинь үтхэн үүд мэд, нүгдийг чинь үүд мэд арчин хаяв. Би чамайг аварсан учраас над руу эргэх тун. 어제 말씀 배웠던 거죠. өчигдөр сурсан үг байна. 내가 너를 Би чамайг 아우렀어. аварсан. 언제? Хизээ 2000년 전에 이미 죄를 다 해결해 놨어요. 2000 жилийн өмнө аль хэдийн гимнүүдийг маань шийдэж өгсөн. 맞죠? Тийм үү? 어떻게 하라? Яг нь 내게로 돌아오라. над руу эргэх тун. 믿으라 그 말입니다. Итгэж гэж 이 байна. 예수님의 사랑을 그대로 받아들이라 그 말입니다. Есүсийн хайрыг түгээд тэр чигтэн хүлээж аваач гэж байна. 예. 돌아오면 용서해 준다가 아니에요. Эргэж ирэх юм бол уучиж өгнө биш байна. 날래 교회 다니면 용서해 준다가 아니에요. Надаа чуулганд явах юм бол уучиж өгнө гэж хэлээг байна. 맞지요? Зөв үү? 이미 다 너를 사랑했어. Аль хэдийн чамайг хайрлсан. 네 죄를 완벽하게 해결해 놨어. Чиний гимнүүдийг төгөөс шийдэж өгсөн. 걱정하지 마. Бүү санаа зов. 이 사랑을 받아다오. Миний хайрыг хүлээгээд 네, ав. 그러고 계신 거예요. Тэгээ байж байна. 여러분 보십시오. За бүгдээрээ хараарай. 같이 읽어요. Хамтаа уншия. Аврал бол ухаарал. 예. 아까 이 말씀했었죠. Саяхан энэ үгийг хэлсэн. 읽어주세요. Есүс тэдэнд бүх ертөнцөөр явж сайн мэдээг хамаг бүтээл тунхаглах тун. 예. 아까 말씀드린 Саяхан 대로입니다. хэлсний дагуу байна. 이 구원의 복음을 온 세상에 전해라. Энэ авралын сайн мэдээг хамаг бүтээл тунхаглах тун гэж байна. 이 말씀 어제 마지막 말씀으로 배웠습니다. Энэ үгийг өчигдөр хамгийн сүүлд сурсан байгаа. 자, 다시 한번 읽겠습니다. Дахиад хамтаа уншия. Сайн мэдэн та нарт хүрчээ. Энэ нь бүх дэлхийд өсөж үр жимс ургуулж байгаа агаад Бурхны нэгүүлсийг үнэн дотор сонсоод ухаарсан тэр өдрөөс чинь эхлэн та нарын дундаж адил байна. 자, 이 복음이 Энэ сайн мэдээ 우리에게 이르렀다. биднэрт хүрчээ. 하나님의 은혜를 참으로 듣고 깨달은 날이 있다. Бурхны нэгүүлсийг үнэн дотор сонсоод ухаарсан тэр өдрөөс 우리가 이제 코로나 시대를 살았잖아요. бид нэр коронавигийн үед амьдэрсэн шүү дээ. 예. 그러면서 제가 저희 어머니하고 있었던 그 일이 있어요. Тэр үед болохоор надад ээжтэй холбоотой хамааралтай тийм зүйл болсон 제가 байна. 이 말씀을 더 깊이 깨닫는 교훈이 됐습니다. Би энэ үгийг ухаарахад бүр ч илүү үнхээр том сургамж болсон. 우리 몽골 분들은 겨울 준비할 때 뭘 준비합니까? Манай монголчууд маань өвөлдөө бэлдэгтээ юу бэлддэг вэ? 뭐 있죠.
байгаа штэ тийм үү? 마흐, 마흐. 뭐 툴레니 뭐또 툴레니 뭐, 누르스, 누르스. 뭐 기르도 따뜻하게 막고 гэрээ дулаахан болгоо. 뭐 그런 거 하죠. Тиймэрхүүдийг хийдэг үстэй. 뭐 마흐 고릴 막 이런 거 Мах 준비하잖아요. гоорил гэдэг эмхүүдүүдийг бэлддэг. 한국 사람들 겨울 준비는 뭔지 아세요? Солонгосчуудын өвөлдөө бэлддэг зүйл нь юу вэ гэдгийг мэдэх үү? 김치. Тийм 김치. 김치. 김치 байна. 제가 이 김치하고 있었던 사건인데, Тэгээ би ингээд энэ болсон үйл явдал байгаа. 예, 봐보세요. 저희 어머니가 Манай ээж маань 한국에 계세요. Солонгосод байгаа. 나인 두루나스테인가 이제. 84 настай. 예, 허이레면과 허릉 허이로원이 아론이긴 살인 아로. 저한테 전화가 왔어요. Надтай ингээд дуудлага ирсэн. 미뉴 샘베노 빈가고요 게리불들의 샘베가요 물어보시고 나서 Ингээд асуусны дараагаар 야 김치 보냈다. 김치 явуулсан шүү. 김치 야월상 그러셨어요. 김치 явуулсан. 이 한국 사람들은 김치 겨울에 많이 해요. Солонгос хүмүүс бол өвлийн цагт энэ 김чиг асар ихээр бэлддэг байгаа. 김치 갖고 이것저것 다 하거든요. Тэгээд 김жинүүд төр чигсэн 막 이것저것을 다 해요. тэгээд ийм тийм зүйлийг бүгднийг нь хийж бэлддэг байгаа. 예, 하여튼 이 김치는 Энэ 김치 어머니의 사랑이죠, 사랑. ээжийн хайр байна. 그죠? Тийм үү? 자, 아론 이긴 살이 아론드. 미니후 김치 야월선 보냈다잉. Явуулсан шүү. 그러면 이제 몽골을 출발해서 한국을 출발해서 Тэгээд Солонгосоос хөдлөөд 아들은 어디 있어요? хүүн хаана байгаа илээ? 예. 아들은 지금 몽골에 있어요. Хүүн Монголд байна. 몽골에. 그러면 이제 솔롱거스에서 Тэгвэл Солонгосоос 샤타트를 지나서 Хиттийг дайраад 그리고 이제 몽골로 오지 않습니까? тэгээд Монголд ирдэг шүү дээ тийм үү? 예. 그런데 이제 코로나가 그 끝나가는 기간이었지만 샤타트에서 몽골로 이렇게 오는데 시간이 너무 걸리는 거야. Яг коронавиг үе дуусаж явж байгаа үед явж байгаа боловч Хиттаас ирэхэд нь цаг хугацаа үнэхээр их зарцуулдаг. 저 예레는까지는 왔는데 Ирээн хүртэл хурж ирсэн. 자미오도로 넘어오지를 않는 거예요. Тэгтээ 이게. түүнээс даваад орж ирэхгүй байгаа. 예. 그래서 어머니 전화 왔어요. 또 Тэгээд ээжээс дуудлага 중간에. ирсэн. 미니오 셈베노. 그리고 이제 궁금한 건 어머니가 궁금한 것은 Тэгээд ээж маань мэдхийг хүсэж байгаа зүйл нь 무엇을 물어보시겠어요? юуг асуух вэ? 야, 김치 압수노 그거 물어보는 거예요. 김치 авсан уу энийг асууж байгаа. 제가 뭐라고 대답해요? Тэгвэл би юу гэж хариулах вэ? 에제 김치 아와고이 이러고이 안 왔으니까 Ирээгүй юм чинь. 아직 카르고 회사에서 전화가 안 와요. Хараахан каргогоос дуудлага ирээгүй байна. 네. 어머니 걱정하죠. Ээж нь санаа зовж байна. 야 그거 없어진 거 아니냐? Одоо тэр чинь алга болсон биш үү? 그거 뭐 썩어버리면 어쩌지? Тэр нь одоо ялзарчвал яана. 어머니 꽉꽉 얼어서 오기 때문에 썩을 일 없어요. Нөгөө хүлчгсэн уучраас ингээд язраад ирэн гэж байхгүй. 네, 오겠죠. Ирэх байлгүй дээ. 예, 그리고 끊었어요. Тэгээд тасалсан. 자 어머니 또 전화가 왔어요. 이제 Ээж дахиад дуудлага ирсэн. 민희호 김치 압수노 또 물어보는 거예요. 아고 에제 야나 어머니 걱정하는 거예요. Яана гэж санаа зовж байна. 자 어느 날 Тэгээд нэг өдөр 허이르면과 허릉고로오니 닉사리 유슨 카르고 회사에서 전화 왔어요. энэ каргогоос дуудлага ирсэн. 자 이황고 문호 Юу хангуу мөн үү? 자 김치 이랬어요. 김치 ирсэн. 야호 아 비어치노치 가서 Очоод 어떻게 했어요? яасан байх вэ? 압사 Авсан байна. 무얼 받았어? Юу авсан бilé? 김치 압사. 그리고 어머니한테 전화했어요. Тэгээд ээж рүүгээ залгасан. 에제 김치 압상 맛이 암트때벤 바이르다 에제 예? 그런 일이 있었어요. 그런 Тийм 일이. зүйл болсон байсан 시간이 байгаа. 제법 걸린 거죠? Энэ цаг хугацаа их зарцуулагдсан байгаа. 거의 3개월이 걸렸어요. Бараг 3 сар зарцуулагдсан. 요즘에는 한 2주면 와요. 2주. Тэгээд сүүлийн үед бол 2-7 хоногийн дотор ирдэг болсон. 예. 그것도 이것도 빨리 온 거예요, 사실은. Тэгвэл энэ нь үндэ одоо хурдан ирж байгаа юм. 코로나 기간에는 아예 오지도 못하고 가지도 못했잖아요. 코로나 Коронавигийн 기간에. үед орчиж болохгүй, гарчиж болохгүй байсан шүү дээ. 제가 이제 이 사건에서 Энэ үйл явдлаар дамжуулаад 하하 그렇다. 아, 예수님하고 나를 연결해 보니까 예수님하고 나를 연결해 өөрийгөө 보니까 холбоод үзсэн чинь 하하 그렇다 이게. энэ чинь тийм юм байна шүү дээ. 자 보십시오. За хараарай.
예수님께서 Есүс 2000년 전에 있잖아요. 2000 жилийн өмнө байна шүү дээ. 우리에게 뭘 보냈습니까? Биднэрт юуг илгээсэн бilээ? 뭘 보냈습니까? Юу илгээсэн бilээ? 아우랄린 새 메대를 보낸 거예요. Авралын сайн мэдээ байна. 맞지요? Зөв үү? 구원의 복음을 보냈다 그 말이에요. Авралын сайн мэдээг илгээж өгсөн. 물론 이걸 전에는 사람들에 의해서 왔죠. Мэдээж энийг дамжуулж байгаа хүмүүсээр дамжигдаад ирсэн. 이스라엘에서. Израиль 이스라엘 오셨어요. Израильд ирсэн. 그죠? 그리고 이것이 시간이 얼마나 걸린 겁니까? Тэгэд энэ нь цаг хугацаа хэр их зарцуулагдсан байна. 지금 보십시오. За одоо хараарай. 이스라엘에서 Израилаас эхлээд 솔론거스를 통해서 Солонгосоор дамжаад 결국은 эцэст нь 지금 몽골에 있는 우리에게 복음이 왔어요. одоо Монголд байгаа биднэр сайн мэдээ ирсэн байна. 압스노, 희제, 오아라슨 테르 우드루스라고 돼 있었어요. 말씀 좀 Ухаасан тэр 보여주세요. өдрөөс эхлээд ирсэн шүү дээ тийм үү? 말씀 좀 보여주세요. 저 보십시오. За тэрийг хараарай. 복음이 너희에게 이름해. Сайн мэдээ та нарт хүрчээ. 너희가 듣고 Та нар сонсоод 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날이 있었잖아요. 깨달은 ухаасан 날. тэр өдрөөс гэж байгаа. 자, 예수스가 Есүс 복음을 우리에게 보냈어요. сайн мэдээг бидний төлөө илгээсэн. 우리는 이 말씀을 통해서 들었습니다. Бидний энэ үгээр дамжуулаад сонссон. 듣고 참으로 하나님의 은혜를 깨달은 날 있잖아요. Үнэн дотор сонсоод ухаасан тэр өдрөөс. 그날이 Тэр өдөр 압사, авсан байна. 김치비씨, 마흐비씨, 차강 있던 비씨, 아우랄, 압사, 테르 우드루스. 그날이 있는 거예요. 압스노! 제가 이거 묵상하면서 Би үүнийг тунгаан бодонгоо 너무 이 말씀이 잘 이해가 됐어요. энэ үг маань үнэхээр сайн ухаарагдсан. 아, 시간이 김치 받는데 3개월이 걸렸는데 Энэ цаг хугацааны хувьд 3 сар зарцуулагдсан. 아, 이 구원의 복음을 내가 나에게 오기까지 2000년이 걸린 거구나. Энэ авралын сайн мэдээ надад ирэх хүртэл 2000 жил зарцуулагдсан. 우리 어머니가 Манай ээж маань 미니호 김치 야오선 할 때 그게 사실입니까? 거짓말입니까? тэр миний хүү 김치 явуулсан гэж хэлж байгаа үнэн үү худлаа юу? 우는요. Үнэн байна. 시간이 걸릴 뿐인 거예요. цаг хугацаа зарцуулагдсан. 그리고 зүйл. 저는 그것을 받았어요. Тэгээ би түүнийг нь авсан. 어머니의 사랑을 받은 거예요. Ээжийн хайрыг авсан байна. 얼마나 큰 위로가 됐는지, Тэгвэл энэ ямар их тайтгарал болох вэ? 얼마나 감사한지. Ямар их талархмаар вэ? 물론 그것은 먹어서 다 사라졌지만은 Мэдээж түүнийг идээд алга болсон. 그걸 통해서 어머니와 자식의 그 사랑을 더 느낄 수 있는 거였죠. Түүгээрээ дамжуулаад ээжийн хүүгээ хайрлыг мэдрэх боломжтой байсан. 예. 지금 또 김치 보내주려고 김치 또 준비해 놨대요. Одоо бас дахиад 김치 явуулах гад 김치 бэлчгсэн байгаа гэж хэлээ. 예. 보세요. За хараарай. 예수님이 Есүс 우리를 구원하셨다. бид нарыг аварсан. 우리의 완전한 구원을 이뤄 놓으셨어요. Бидний төлөө түүгээс тэр авралыг бэлчгсэн. 이게 사실입니까? 거짓입니까? Энэ үнэн үү худлаа юу? 사실이다 그 말이에요. Үнэн байна. 하나님이 왜 거짓말을 해요? Бурхан худлаа ярихгүй шүү дээ. 이 성경 어디에도 거짓이 없죠. Энэ Библийн хаана ч худлаа ярьсан зүйл байхгүй. 그리고 이것을 받으라 그랬습니다. Тэгэд үүнийг хүлээж аваарай гэсэн. 예? 이걸 보냈습니다. Үүнийг илгээсэн. 이걸 제발 받아다오. Үүнийг аваач гэж. 이건 гуйж 너를 байна. 위한 선물이란다. Энэ чиний төлөөх бэлэг байна. 이 사랑을 받아다오. Энэ хайрыг аваач. 압사. Авсан. 바이를다 예수세. Баярлаа Есүсээ. 그걸 바라시는 겁니다. Үүнийг л хүсэж байгаа. 아시겠죠? Ойлгосноо? 압스노. 여기 보십시오. За энийг хараарай. 이 사랑을 깨달으면은 Энэ хайрыг ухаарах юм бол 보십시오. за хараарай. 하나님의 자녀라는 권세를 주시는 거예요. Бурхны хүүхэд болох эрхийг олдог байна. 이 예수님 사랑을 딱 깨달으면은 Энэ Есүсийн хайрыг ухаарах юм бол 자 하나님과 나 사이에 죄가 맡고 있을 때는 원수 관계. Бурхан болон миний дотор гим нүгэн хааж байх үедээ өстөн дайсан байсан. 두려움이요, 두려움. Айдас байсан. 이게 죄가 딱
맡고 있으면 гим нүгэл хаагаа байж байгаа учраас 하나님께서 бурхан 예수스를 보내셔서 Есүсийг илгээж өгөөд 우리 죄 허물을 완전히 영원히 사했느니라. бидний хийлэн алдаа зөрчлийг бүрэн төгс мөнхөд байна. 감사합니다. Баярлаа. 이제 하나님은 아버지가 되십니다. Одоо бурхан маань аа болж байна. 나는 이제 하나님의 아들이 됩니다. Би одоо бурханы хүү байна. 사랑의 관계죠. Энэ бол хайрын холбоо. 하나님께서는 이걸 지금 원하시는 겁니다. бурхан үүнийг ил хүсэж байгаа. 네? 영원한 용서. Мөнхийн золилт. 무엇을? Юг 내 모든 죄입니다. миний бүх гин. 여러분 모든 죄가 아니면 구원이 아닙니다. Хүмүүсээ бүх гин биш л бол энэ аврал биш ч юу? 내가 태어나서 죽을 때까지 지을 그 모든 죄가 다 사해져야 돼. Миний төрхөөс ихтэй өөхөх өдөд хийсэн бүх гим нүглийг алгуулах хэрэгтэй. 무엇으로? Юугаар? 예수신 촛사로로. Есүсийн цусаар 몇 번에? хэдэн удаа вэ? 간추었다. Ганц удаа. 간추 우도르라고 어제 배웠잖아요. Ганц өдөр гэж өчигдөр сурсан. 이게 중요하다 그랬죠? Энэ чухал яа гэж хэлсэн. 내 죄를 언제까지 용서해 주신 건가? Миний гим нүглийг хэдийг хүртэл уучж өгсөн бэ? 뭉흐드다. Мөнхөд байна. 영원히 사했느니라. Мөнхөд уучж өгсөн. 자, 여기 완전하신 주님의 사랑을 이렇게 표현했습니다. Энэ төгс эзний хайрыг ингэж 같이 илэрхийлсэн. 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Есүс Христ өдөртөж өнөөдөр бас мөнхөд хിവэрэ. 이 말씀을 꼭 기억하세요. Энэ үгийг заавал санаасаа гэж үзэж байна. 예수 христ은 오축드르츠 오누드르츠 바스 몽크 히웨레 변하지 않으신다. Энэ бол өөрчлөгдөхгүй гэж байна. 영원하신 사랑입니다. Энэ мөнхийн хайр байна. 우리는 살면서 때로는 흔들리고 넘어질 수도 있어요. Бид нэр амьдрангаа зарим үед ганхаад унахч боломжтой. 하나님 앞에 합당치 못한 그런 모습을 또 보여드릴 수도 있어요. Бурхны өмнө зүг зогсохгүй дүүдэрхийг харуулахч боломжтой. 그래도 주님은 우리를 버리지 않습니다. Тэгсэн чинь эзэн маань биднийг хаяхгүй. 예, 우리를 포기하지 않습니다. Биднийг орхихгүй. 그렇기 때문에 Тийм учраас 그 변함없는 예수님의 사랑을 의지하고 또 다시 일어서는 거예요. тэр өөрчлөлтгүй Есүсийн хайрнаас найдаж дахин босдог байна. 자, 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Би тэдэнд мөн хамиг өгөн. Тэд хідэж мөхөхгүй бөгөөд тэднийг хинч гараас минь булаахгүй. 예, 여기 또 Энэ 말씀하시잖아요. дээр ч гэсэн дахин хэлж байна. 예수님께서 우리에게 주신 그 완전한 구원, Есүсийн бидний төлөө өгж байгаа тэр төгс 그 аврал 영생을 우리에게 주신 거예요. бидэнд мөн хамиг өгч байна. 즉 천국에 갈 수 있는 이미 자격을 주신 거다 그 말입니다. Өөрөөр хэлэх юм бол диавол руу явах эрхийг өгчихсэн байна. 그래서 영원히 멸망하지 않는다. Тийм учраас мөнхөд мөхөхгүй гэж 너무나 байна. 확실한 거다 그 말입니다. Энэ бол үнэхээр баттай гэдгийг хэлж байна. 자, 보십시오. За хараарай. 죄 가운데 우리는 두려워했습니다. Гим нүг дотор бид нэр айж байсан. 그런데 예수님의 십자가의 사랑을 통과했습니다. Гэхдээ Есүсийн хайраа дамжаа явсан. 그래서 알았어. Тэгээд аварсан. 예, 김이 오칠사 Гимээ уушлуулсан. 다시 태어났습니다. Дахин 나는 төрсөн. 이제 아담 안에서가 아니라 예수 안에서 나는 다시 태어났다. Би Адам дотор биш, Есүс дотор дахин төрсөн. 내가 내게 성령을 내가 받았다. Над би ариун сүнсийг авсан. 예수님의 사랑이 믿어질 때 성령이 내 마음에 오신 거예요. Есүсийн хайр нь эдгэх үед ариун сүнс миний сэтгэл дотор орж 그리고 ирсэн. 하나님의 아들이 되었다. Тэгээд Бурхны хүү болсон. 여러분, Хүмүүсээ 이게요. энэ 읽어주세요. гэмт сэтгэл болон хийсэн гимүүд маань дахин бодогдоод байна. 구원받았다는 것은 죄를 용서받은 거예요. Авралыг авсан гэдэг чинь гим нүглээ уушлуулсныг хэлж байна. 죄를 지었던 그 기억이 지워진 게 아니에요. Гим нүгэл хийсэн тэр дурсамж бодол нь бол аялахгүй. 죄 마음이 지워진 없어진 게 아니에요. Энэ гим нүгэл хийх сэтгэл нь алга болчдөг биш үү? 여기 보시죠. За энийг хараарай. 이게 구원받은 사람의 마음속에 이래요. Энэ болохоор авралыг авсан хүний сэтгэл доторх нь ийм байдаг. 우리가 아담 안에서 죄인으로 태어났다. Бид нэр Адам дотор гэмтнэр төрсөн. 이 김트차나르를 말하는 거죠. Энэ гим чанарыг хэлж байна. 이것은 우리가 죽을 때까지 우리 마음속에 있어요. Энэ зүйл нь бол өгөх хөдөл бидний энэ сэтгэл дотор байдаг 이게 байна. 계속 우리를 죄로 자꾸 유혹하는 Энэ 거예요. зүйл маань байнгын гим нүгэл рүү биднийг урууддаг. 보세요. За хараарай. 예수님의 십자가 사랑, Есүсийн загламын хайр, 완전한 구원해 주신 거, энэ төгс аварж өгсөн. 그게 딱 내 마음에서 믿어질 때 Тэрэнд нь энэ сэтгэл дотор итгэх үед 에론수스 성령께서 딱 우리 마음에 오신 거예요. ариун сүнс бидний сэтгэл дотор орж ирдэг. 그래서 도와주는 거예요. Тийм учраас тусаж өгдөг. 저 김트차나르를 이길 수 있도록
тэр гим чанарыг ялж чадхаар 그리고 양심을 따라 살아갈 수 있도록 도와주시는 거예요. мөс чанараа дагаад амьдрч чадхаар тусаж өгдөг. 그래서 구원을 받은 사람도 있죠. Тийм учраас авралыг авсан хүн ч гэсэн 마음에는 속에서 싸움이 있는 거예요. энэ 싸움이. сэтгэл дотор нь ч гэсэн зөрчил байдаг. 두 마음이 있는 거라니까요. Хоёр сэтгэл байдаг. 여러분 오늘 Хүмүүсээ өнөөдөр 에즈니오드로 эзний өдөр 함께 순리 세미나르 가야 돼. явах ёстой. 가야 돼. явах ёстой. 그랬죠? Тэгсэн мэт 그런데 한쪽에서 гэтэл нэг талаас нь 가지 말까? явдггүй байт юм билүү? 네? 그런 갈등이 있을 수도 있는 거예요. Тийм зөрчил байх ч боломжтой. 앞으로도 마찬가지입니다. Хойштой ч гэсэн ялгаагүй адилхан. 항상 갈등이 있는 거예요. Үргэлж энэ зөрчил байдаг. 네? 자, 그게 정상인 거예요. Тэр нь одоо хэвийн зүйл байна. 자, 여기 개들이 싸우고 있습니다. За энэ хоёр нохоо хоорондоо тэмцэлдэж байна. 어떤 개가 이길까요? Энэ ямар нохоо нь ялах вэ? 힘 있는 개가 이기는 거예요. Хүчтэй нохоо нь ялна. 이 흰 개가요. Энэ цагаан нохоо 일주일 동안 잘 먹었어요. 7 хоногийн турш үнэхээр сайн идсэн. 이 검은 개는요. Энэ хар нохоо нь 일주일 동안 못 먹었어요. 7 хоногийн турш юу ч идээгүй. 그럼 누가 이기겠어요? Тэгвэл хэн нь ялах вэ? 차강. 차강은. 결국은 힘센 게 이기는 거예요. Эцэст нь хүчтэй нь ялдаг байна. 자, 보십시오. За хараарай. 구원받은 사람들이 Авралыг авсан хүмүүс 예수님의 사랑으로 죄를 다 용서받은 사람들이 Есүсийн хайраар энэ гимнүүдээ бүгдийг нь уушлуулсан хүмүүс 세상을 가까이 하면은 ертөнцтэй ойр байх юм бол 세상을 가까이 하면 ертөнцтэй ойр байх юм бол 김뜻 차나르가 막 세지는 거예요. гим чанар маань хүчтэй бол. 이게 그러면은 구원받은 사람이라도 성령께서 약해지는 거예요. Тэгвэл авралыг авсан хүний дотор байгаа ариун сүнс маань жижиг болж эхэлдэг. 이게 Энэ нь. 여기 세상을 가까이 한다는 것이 Энэ ертөнцтэй ойр байна гэж хэлж байгаа нь 구원 안 받은 사람들하고 늘 같이 다녀요. авралыг аваагүй хүмүүстэй үргэлж хамт явдаг. 죄 있는 곳에 자꾸 가. Энэ гим нүгэл байгаа газар руу ойр ойрхон яваад байдаг. 해. 막 술 먹는 사람들하고 가까이 해. Тэр архиудаг хүмүүстэй ойр байна. 그럼 어떻게 됩니까? Тэгвэл юу болох вэ? 제가 저 사무실에서 가끔 창밖을 봅니다. Би офсныхоо өрөөнөө за хаяад ингээд сонхон гадна талаар хардаг. 여기 고담주 앞에 Годомжны урд 술 먹는 분들이 자주 모입니다. архиудаг хүмүүс ойр ойрхон суулардаг байгаа. 자주 모여요 앞에. Ойр ойрхон яг энэ уурд 근데 суулардаг. 간차라 미씨 ганцаараа биш. 막 여러 명이 모여서 마셔. Хэдэн хүмүүсээ суулраад уудаг байгаа. 제가 Би 저 사람들 정말 부지런하다. тэр хүмүүс яасан ч хичээнгүй юм бэ. 아침부터 모여. Яг ингээд суулраад байна. 근데 제가요 한 사람을 봤어요. Тэгээ би нэг хүнийг харсан. 여자분이었어요. Нэг эмэгтэй хүн байсан. 옷을 깔끔하게 입었어요. Үнэхээр сэвэрхэн овсолчихсан. 그리고 가방까지 들고 Тэгээ бүр ингээд сүнхээ барьчихсан. 이쪽 있잖아요. 그 Энэ 호떡이 талаас хотгийн энэ талаас 이쪽에서 걸어오시더라고. ингээд алхаад ирж идэг. 예? 아주 깔끔하게 입었어요. Үнэхээр гоё ховсолчихсан. 근데 이 술 먹던 고담지 사람들이 Гэтэл архиуужсэн тэр хүмүүс 아이 나시라 부르더라고요. ингээд нааширгээ дууддаг. 이게 아는 사람인가 봐요. Тэр таньдаг үнэн хүмүүс юм шиг байгаа. 하샤요 집에 아 나시라 뭐 그러는 거예요. 나аширгээ дууддаг. 제가 그 창밖에 창문으로 보면서 Би энэ сонхны гадагшаа харж агаад 가지 마세요. битгий яваарай. 가지 마세요. Битгий яваарай. 당신 가던 길 가세요. Та 어제 явах явцдаа замаараа яваарай. 내 창밖으로 보면서 안 Би 돼. сонхоор харангаа болохгүй штэ болохгүй. 예, 소리 쳐주고 싶었어요. 소리를 쳐주고 싶었어요. Ингээд бүр ингээд хашгирмаар хэлмээр санагдсан. 저리 가면 안 됩니다. Тийш явж болохгүй шүү. 그런데 Гэтэл 그 여자분이 тэр эмэгтэй 그리 가는 거예요. 고담수. тэр тал руу чиглээ явж гин. 그러니까 Тийм учраас 바로 어청곳? 술을 따서 딱 주는 거예요. шууд ариг хундаглаад өгж гин. 안 돼요. Болохгүй. 그거 먹으면 안 돼요. Тэрийг ууж болохгүй шүү. 이 여자분 Тэр эмэгтэй 탁 마시는 거예요. тэгээ шууд ууж гин. 그리고는 Тэгсний дараагаар 같이 앉는 거예요. хамтаа суучдаг. 그 뒤로 어떻게 되는지 알겠죠? Түүний дараагаар юу болохыг мэднэ сте. 엉망되더라고. Үнэхээр замбрааг болчдөг. 그렇다. 저게 바로 유혹이다. 유혹. Тэр чинь ууруу татлага байна. 나시라. 나시라. 어? 지금 세상이 그런 거예요. Одоо энэ ертөнц маань 세상이 ийм 그런 байна. 거예요. 어? 엉망돼버리더라고 그 여자분이. Тэр эмэгтэй өөрчлөсөн үнэхээр авах юмгүй замбрааг болсон. 여러분 Хүмүүсээ 무엇을 가까이 하느냐입니다. юутай ойр байх вэ? 유혹을 가까이 하면 안 되는 거예요. Энэ уруу татлагтай ойр байж болох. 근데 보시죠. Гэтэ хараарай. 하나님을 가까이 하는 거예요. Бурхантай ойр байвал 교회를 가까이 하는 거예요. энэ чуулгантай ойр байвал 구원받은 사람들을 가까이 하는 거예요. авралыг авсан хүнтэй ойр байх хэрэгтэй байна. 그러면 어떻게 됩니까? Тэгэх юм бол яах вэ? 예,
구원받은 자성이 성령께서 막 좋아하셔요. авралыг авсан хүний дотороо ариун сүнс дутагдав. 여기 에론이잖아. 버거르빗이 에론 선수잖아. 에론. ариун сүнс гэж байгаа. 더 깨끗해집니다. Бүр ч илүү сэвэрхэн, 더 건강해집니다. бүр ч илүү хүчтэй болно. 삶이 변화됩니다. Амьдрал маань өөрчлөгдөнө. 그러면 어떻게 됩니까? Тэгвэл юу болох вэ? 김트차나르가 없어지는 게 아니에요. Энэ гим чанар алга болно гэж 잘 байна. 보세요. За сайн хараарай. 김트차나르가 약해지는 거예요. Энэ гим чанар маань сул дорой болдог. 어리고 자히랄 이게 되는 거예요. 어리고 өөрийгөө 자히랄. захирдаг байна. 컨트롤이 자히랄이 된다 그 말이에요. өөрийгөө захирч чаддаг болно. 그러면 이기는 거예요. Тэгвэл энэ нь ялж байгаа. 이게 ялж 여러분 байгаа. Хүмүүсээ 하나님께서 бурхан 우리의 연약함을 아시기 때문에 бидний сул доройг мэддэг учраас 구원을 받은 사람이 авралыг авсан хүн 강한 게 아니에요. 강하지 않다. тийм ядуу биш. 예? 후치테 비시 강하지가 않다고요. Хүчтэй биш байна. 죄 앞에 약하다가 그래요. 죄. Гими хайжул сул дорой байна. 제일로 무서운 건 죄가 내 마음속에 있어. Хамгийн аимшигтай зүйл нь тэр гим нүг дотор миний сэтгэл дотор байгаа. 그게 제일로 무서운 거라니까. Тэр нь хамгийн аимшигтай. 이게 그래서 Тиймээс 하나님을 가까이 해야 돼요. бурхантай ойр байх хэрэгтэй. 우리를 거룩한 삶으로 인도해 주시기 위해서 Бид нарыг ариун амьдралаар өдөрдөж явахын тулд 우리가 하나님의 자식이라는 것을 증명해 주시기 위해서 성령께서 우리와 함께하고 계신 거예요. бид нарыг бурхны хүү гэдгийг нотлож харуулахын тулд ариун сүнс байдаг байгаа. 자, 말씀으로 그걸 믿어야 됩니다. Үгээр дамжуулаад түүнд нь итгэх 같이 хэрэгтэй. 읽어요. Хамтаа уншия. Түүн доор та нарч бас үнний үгийг буюу авралынхаа сайн мэдээг сонссон бөгөөд түүнд итгэсэн мөн амлсан ариун сүнсээр тамгалагдсан. 자, 보십시오. За хараарай. 자, 진리의 말씀을 Үнний үг 자, 아우랄린 세메데라고 됐죠? авралын сайн мэдээ гэсэн байгаа. 선상 сонссон. 듣고 сонсоод 그게 믿어졌어요. түүнд итгэсэн. 됐다. Тэгээ болсон байна. 그때 Тэр үед 약속의 성령으로 딱 인을 쳤다 그 말입니다. амлсан ариун сүнс тамгалагдсан гэж. 왜 도장 찍죠? Ягаад тамаг дардаг үлээ? 그렇죠. тийм ээ. 아, 이건 내 거예요. Энэ бол минийх. 예. 여기 보시죠. За энийг хараарай. 같이 읽어요. Хамтаа уншия. Учир нь Бурхны сүнсээр өдөрдүүлж байгаа бүхэн нь Бурхны хөвгүүд мөн. 예. 그래서 성령을 보내주신 거예요. Тийм учраас ариун сүнсийг илгээж өгсөн. 거룩한 삶으로 우리를 인도해 가십니다. 아리ун амьдрал руу биднийг өдөрдөж 우리를 явдаг. 도와주시는 거예요. биднэр тусаж өгдөг. 여러분 여기 봐봐요. Энийг хараарай. 여기 이제 그 아버지와 아들인데요. Энэ аа болон хүү байна. 아들이 태어날 때부터 장애인으로 태어났어요. Хүүн төргөөсөө тахир дутуу болж төрсөн. 스스로 움직이지 못해요. Өөрөө хөдлөж чадахгүй. 예. 나중에다가 어느 대학교에서 특별한 기계를 하나 만들어줬는데 Тэгээ дараа нь өөр ямар нэгэн их сургуулиас нэг онцгой технологи бүтээж өгсөн. 이 눈동자로 있죠. 눈동자로 Нүдний бүрхүүл байгаа штэ. 이게 포커스를 맞추면 화면에 글자가 나오는 거예요. Түүнийг ингээд тааруулаад хийх юм бол энэ дэлгэцэн дээр ингээд үсэг гарч ирдэг. 그런 기계를 만들어줬어요. Тийм төхөөрөмжийг бүтээж өгсөн. 이 아들이 그 기계의 도움으로 처음 한 말이 Энэ хүн тэр төхөөрөмжөөр дамжуулаад хамгийн анхны хийсэн үг нь 구마르베 гүүмээр байна. 달리고 싶다. Гүүмээр байна. 스스로 움직일 수도 없어. Өөрөө хөдлөж чадахгүй, 말도 못해. хэлж чадахгүй. 그런데 그 마음은 Гэтэ тэр сэтгэл нь 달리고 싶다. гүүмээр байна. 아버지가 그것을 보고 Аав нь түүнийг нь хараад 이 아들을 데리고 마라톤 팀체에 나갑니다. энэ хүүгээ дагуулаад марафон тэмцээнд оролцдог байгаа. 그리고 또 수영대회도 Тэгээ бүр 나갑니다. ингэ сэлдэг байгаа. 예? 자전거 타는 대회도 나갑니다. Гасаа дугуй уралдаанч явдаг байгаа. 아들 혼자는 할 수 없어요. Хүү нь ганцаараа хийх боломжгүй. 아버지가 함께입니다. 함께. Аав нь хамт байна. 함께. Хамт. 아버지 이름이 딕 호익. Аавынхаа нэр нь Ник Хойд байна. 4년 전에 돌아가셨어요. 4 жилийн өмнө өөд болсон. 예. 릭 호익. Хүү нь Рик Хойд 그때 байна. 지금 자른 두루나스테입니다. Одоо 64 настай. 팀 박호익이란 팀으로 이제 대회에 나갔는데 Одоо баг нь болохоор Хойд гэдэг тийм багаар тэмцээнд оролцдог. 이게 실제 사건입니다. Энэ одоо бодит үүд явдал байгаа. I can only imagine what it will be like
when I walk by your side. I can only imagine what my eyes will see when your face is before me. I can only imagine. I can only imagine. Surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak at all? I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when that day comes and I find myself standing in the sun. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. I can only imagine. Oh, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine, yeah, I can only imagine. Oh, surrounded by your glory, what will my heart feel? Will I dance for you, Jesus? Or in all of you be still? Will I stand in your presence? Or to my knees will I fall? Will I sing hallelujah? Will I be able to speak it all? I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. Yeah, I can only imagine. I can only imagine. I can only imagine when all I will do is forever, forever worship you. I can only imagine. 처음에 이제 미국 사람들이요 이 부모를 엄청 욕했대요. Анхандаа Америкийн хүмүүс энэ эцэг хүүнийг үнэхээр их доромжилсан гэсэн. 저 장애가 있는 자식을 이용해서 이제 돈을 받고 후원을 받으려고 Тэр 장애가. дахир дуу хүүхдүүрээ ашиглангаа мөнгө олох гэж байна гэж. 그게 아닌데. Уг нь тэр биш шүү дээ. 여러분 못 움직이는 사람을 옮기는 게 얼마나 힘든 건지 안 해본 사람은 몰라요. Хүмүүсээ хөдлөж чадахгүй хүнийг хөдөлгөд найс хааш нь явуулна гэдгийг хийж үзээгүй хүн болоод мэдэхгүй. 그거 진짜 힘든 거 어려울 거거든요. Тэр бол үнэхээр хэцүү зүйл байгаа. 그게 아니잖아요. Уг нь бол тийм биш шүү дээ. 아버지 자기 혼자 뛰기도 힘들어. Аав нь ганцаараа өөрөө гүйж хөдлөх хэцүү. 그리고 스포츠를 좋아하는 사람이 아니었대요. Тэгээд энэ спортод дуртай хүн байгаагүй гэж байгаа. 근데 사랑하는 아들이 Гэхдээ хайртай хүн 달리고 싶어요. гүйхийг хүсэж байна. 그래서 자기가 운동을 배워가지고 Тийм учраас өөрөө энэ спортыг сураад 능력이 없는 아들을 데리고 나간 거예요. хүч байхгүй хүүгээ дагуулад явдаг байна. 나중에 이제 아 우리가 오해했구나. Дараа нь бид нэр буруугаар ойлгосон байна. 그래서 이제 막 이 아버지를 칭찬했어요. Тэгээд энэ аавыг магтдаг байгаа. 그리고 이제 미국 사람들에게 이제 가장 위대한 아버지 상 하나 그것도 줬어요. Америк дотор хамгийн агуу аав гэсэн тийм эцэг хүн гэсэн тийм шагналыг өгсөн. 그 상을 주는 날 이제 자기가 이제
자기 마음 얘기를 할 때 Тэр 집에 шагналыг авах үедээ өөрийнхөө сэтгэл дотороо зүйлээ хэлэх үедээ 이런 얘기를 했어요. энэ үгийг хэлсэн. 많은 사람들이 나를 영웅이라고 합니다. Маш хүн олон хүмүүс намайг баатар гэж байна. гэхдээ би бол 바타라 비시. Гэхдээ би бол баатар биш. би бол 아우베나. Би бол аав. 나는 아버지일 뿐입니다. Би аав хүн байна. 아들을 사랑하는 아버지입니다. Хүүтэй хайртай аав хүн байна. 여러분 보십시오. Хүмүүсээ хараарай. 하나님께서 Бурхан 우리에게 이제 구원의 확신을 주기 위해서 성령을 보내셨어요. бидэнд авралын бат итгэлийг өгөхийн тулд ариун сүнсийг 그리고 우리를 이제 인도해 주시는 거예요. Тэгээ бид нарыг өдөрдөж өгдөг. 예. 그 성령님의 인도하심을 받아야 됩니다. Тэр ариун сүнсний удирдлагыг авах хэрэгтэй. 그러면은 유혹을 이길 수 있습니다. Тэгэх юм бол уруу татлагыг ялах 믿음이 боломжтой. 이렇게 자라가는 거예요. Энэ итгэл нь өсөж явах болно. 생활이 변화됩니다. Амьдрал маань өөрчлөгдөнө. 깨끗해집니다. Цэвэрхэн болно. 그런데 세상 사람들은 오해합니다. Гэтэ ертөнцийн хүмүүс бол буруугаар ойлгоно. 조롱합니다. Дог дохоо хийн. 핍박합니다. Хавч болно. 그런데 그걸 이겨야 됩니다. Гэтэ түүнийг ялах хэрэгтэй. 그러면 아 이거 진짜다. Тэгэх юм бол энэ жинхэнэ юм байна. 이 사람의 믿음은 진짜다. Энэ хүний итгэл бол жинхэнэ. 예수스는 진짜다. Есүс бол жинхэнэ. 날레의 철광은 진짜다. Надаа чуулга нь жинхэнэ. 틀림없이 그렇게 하나님께 이기게 하시는 거예요. Гарцаагүй бурхны өмнө тэгж хэлэх болно. 네? 그래서 하나님의 인도를 받아야 됩니다. Тийм учраас бурхны удирдлагыг авах хэрэгтэй. 여러분 보시죠. За бүгдээрээ хараарай. 이제 구원받은 영혼은 Одоо авралыг авсан сүнс 이제 하나님의 선수가 된 겁니다. бурхны тамирчин болсон. 그래서 믿음의 경주가 시작됐습니다. Тийм учраас итгэлийн уралдаан эхэлж 저 байна. 천국을 향해 Тэр диалан руу чиглээд 그리스도 예수를 따라서 Христ Есүсийг дагаад 구원받은 형제자매들과 함께 이제 이 신앙의 다름질을 하는 겁니다. авралыг авсан ахын дүүстэйгээ хамт итгэлийн уралдааныг алхаж явдаг. 같이 байна. 읽겠습니다. Хамтаа уншия. Харин бидний эзэн бөгөөд аврагч Есүс Христийн нэгүсэд болон мэдлэг дотор өсөх тун идүгэ болон мөнхийн өдөр аль алинд нь түүнд алдар байх болтугай. Амен. 여기 우스통 자라가라 энэ 그랬습니다. дэр өсөх тун гэсэн байна. 아까 뭐 다시 태어났다는 그런 예도 있었잖아요. Саяхан нь дахин төрсөн гэсэн зүйлийг хэлсэн шүү дээ. 어린 아이처럼 태어났으면은 Бажир хүүхэд адил дахин төрсөн бол 애가 건강하게 커야지 부모가 기뻐하지 않습니까? хүүхэд эрүүл сарууд өсөж байж түүнийг нь эцгийг хараад баярлана шүү дээ. 여기 예수님의 복음으로 너희를 낳았다 그럽니다. Есүсийн сайн мэдээгээр та нарыг төрүүлсэн гэж хэлдэг. 예수님의 복음으로 우리를 구원하셔서 Есүсийн сайн мэдээ биднийг аварч өгсөн. 김틈 비씨 보로니 후 Гэмтэн биш бурхны хүү. 새로운 기회를 주셨습니다. Шин боломжийг өгсөн. 그러면 자라가야 되는 거예요. Тэгвэл өсөх ёстой байна. өсөх ёстой. 구원은 Аврал 끝이 아닙니다. төгсгөл биш байна. 끝이 아닙니다. Төгсгөл биш. 시작입니다. Эхлэл байна. 새로운 삶의 시작입니다. Шинэ амьдрал маань эхэлж 자라가야 됩니다. өсөх ёстой. 성장해 가야 됩니다. өсөөд явах ёстой. 예수님의 사랑을 더 깊이 깨달아 가야 됩니다. Есүсийн хайрыг бүр ч илүү гүнзгий ухаарад явах ёстой. 구원받을 때 주님의 사랑을 맛본 겁니다. Авралыг авахуд тэр Есүсийн хайрыг зүгээр амтлсан байна. 그 놀라우신 사랑, Тэр гайхалтай агуу хайр, 그 깊이를 더욱더 알아가는 게 신앙이 성장해 가는 거예요. тэр гүнзгийг нь мэдэх нь баг багаар энэ итгэл маань өсөө явах ёстой. 우리가 어린 아이였을 때 Бид нэр бачир хүүхэд байх үед 부모님의 사랑을 깊이 깨닫지 못했습니다. эцгийн хайрыг бол гүнзгий ухаараагүй. 그러지 않아요? Тийм биш үү? 근데 세상을 이제 세상과 부딪혀 보고 Ингээд ертөнцийн мөргөлдөж 세상에서 상처도 받아보고 энэ ертөнцөөс шарх авч 그럴 때도 항상 나를 사랑하시는 부모님. тэгээх үед үргэлж намайг хайрладаг байсан эцэг их. 아, 부모님밖에 없구나. эцэг ихээс өөр байх. 나를 가장 사랑하시는 분은 우리 부모님이구나. намайг хамгийн их хайрладаг нэгэн бол эцэг. 결국은 더 그 부모의 사랑을 깊이 깨달아가는 거죠. Тэгээд тэр эцэг ихийн хайрыг бүр ч илүү гүнзгий ухаарж явдаг. 신앙도 그런 거예요. Итгэлийн амьдрал ч гэсэн тийм байна. 네? 여러분, Хүмүүсээ 이러면 안 되는 거예요. ингэж болохгүй. 정말 구원받았다면은 Үнэхээр авралыг авсан бол 순종을 배우셔야 돼요. 순종. дуулууртай байдлыг сурах хэрэгтэй. 나가들레레. Дагаа илэрээ. 자, За. 자. 예? 주님이 말씀하시면 자. Эзэн үгээ айлдах юм бол за. 성경이 말씀하시면 예. Библи үгээ хэлэх юм бол за. 그래야만 합니다. Тэгэх ёстой байна. 여기 그림 보세요. За энэ зургийг хараарай. 야, 내 말 좀 들어. Миний үгийг сонсооч. 내 말 좀 들어. Миний үгийг сонсооч. 아니요, 난 내 마음대로 할래요. Үгүй би өөрийнхөө сэтгэлийн дагуу хийнэ. 네. 그러면은 구원 받았다 하더라도 Тэглээ авралыг авсан ч гэсэн
또 더러운 곳에 가는 거예요. Энэ бохор газар руу явдаг 또 байна. 위험한 곳에 가는 거예요. Бас аюултай газар руу явдаг байна. 여러분, Хүмүүсээ 여기서 있잖아요. яг энэ дээр 이 모습 있잖아요. энэ дүр төрх байгаа штэ. 잘 보세요. Сайн хараарай. 이 모습에서 Энэ дүрх дотроос 사실은 고민이 돼요. үүндээ ингээд санаа зовж гэлдэг. 만약에 저런 모습, 구원 받았다고 하는 사람이 만약에 저런 모습으로 살아가잖아요. Магадгүй авралыг авсан хүн ийм дүр төрхтэйгээр амьдраа явбал байна штэ. 엠드랄, Амьдрал нь 그것은 드러나는 тэр 거니까요. нь харагдах болно. 저 모습을 보면 Тэр дүр төрхийг харах юм бол 둘 중에 하나예요. хоёр зүйлийн нэг нь байна. 구원이 아니거나 Аврал нь биш юм уу? 구원은 받았는데 애기거나 Авралыг авсан боловч хитрхи балчир байна. 둘 중에 하나다 그 Энэ 말. хоёрын нэг нь байна. 참 그게 고민이 되는 거예요. Тэрийг ингээд үнэхээр их санаа зовж 우리가 байна. 같이 신앙생활 합니다. Тэр хамтдаа бидний итгэлийн амьдралаар амьдрна. 우리는 주님 앞에서 교회 안에서 같이 신앙생활 합니다. Бид нар эзний өмнө чуулган дотор хамтдаа итгэлийн амьдралаар амьдрдаг. 여러분 자기 모습을 생각해 보세요. Та бүхэн өөрсдийнхөө дүр төрхөө нэг бодоод үзээрэй. 정말 주님 앞에 순종하고 Үнэхээр эзний өмнө дуулууртай, 교회 앞에 정말 순종하고 чуулганы өмнө үнэхээр дуулууртай. 예수님께서 나를 대신해 십자가 죽으실 때 지옥 가든 나도 죽었다. Есүс тэр миний төлөө загламаа дээр үхэх үед би ч гэсэн эзэнтэй хамт үхсэн. 예수님께서 3일 뒤에 부활하셨습니다. Есүс 3 хоногийн дараа дахин амьсан. 나도 이제 예수님 안에서 나도 이제 새 사람이다. Би ч гэсэн Есүс дотор шинэ хүн болсон. 나는 이제 새 사람답게 살아야 된다. Би одоо шинэ амьдралаар амьдрах хэрэгтэй. 히리스트 있겠지 훈. Христ итгэгч хүн байна. 그것은 예수님을 믿는다는 것은 예수님을 따르고 예수님을 닮아가는 사람을 말하는 거예요. Есүс итгэн гэж байгаа юм чи Есүсийг дөөрөөгаад Есүсийг дагаа явах хүнийг хэлж байна. 그럼 그림 다시 한번 보여주세요. Зургийг дахин харуулаарай. 만약에 저런 모습만 계속 나타난다면 Магадгүй байнгын ийм дүр төрх дахин гарч ирвэл 에즈니 헌 비시 эзний хонь биш 야마 ямаа байна. 아직도 염소로 남아 있을 수가 있어. Хараахан энэ ямаатай адилаар дүр төрх үлдсэн байх боломжтой. 참 걱정되는 모습이 있어요. Энэ болохоор үнэхээр санаа зовоодог дүр төрх. 여러분은 Та бүхэн 절대 저렇게 하지 마세요. яасан ч ингэж болохгүй шүү. 그러면은 잘못된다니까. Тэхийн бол буруу замаар явна. 주님께서 우리를 위해서 자기 목숨을 주셨습니다. Эзэн бидний төлөө өөрийн амиа өгсөн. 그렇게까지 사랑하셨습니다. Тэрийг хэмжээгээр хайрлсан. 어떻게 내가 너를 사랑하고 내가 어떻게 너를 Би 구원했는데 яаж чамайг хайрлаж, яаж чамайг аварлаа да. 왜 스스로 그렇게 또 어리석은 삶을 살아가냐? Ягаад чи өөрөө ийм муухай амьдралаар амьдрах гэж яваад 그러면 안 байна. 돼. Тэгэж болохгүй. 같이 한번 멋지게 살아보자. Хамтаа нэг үнхээр гайхалтай сууг 주님 그렇게 амьдрья. 말씀하신다니까요. Эзэн тэгэж хэлж байгаа. 이 말씀 Энэ үг 이제 마무리 말씀으로 이제 가겠습니다. энэ одоо дуусах үг рүүгээ 예수님께서 포도나무와 가지의 비유를 말씀하셨습니다. Есүс ус үдмийн мод болон мөчрөөр зүрдэд авч 이 хэлсэн. 말씀은 진리입니다, 여러분. Энэ үг бол үнэн шүү хүмүүсээ. 자, 집중하세요. За анхаарлаа хандуулаарай. 네? 이제 곧 끝나. Одоо удахгүй дууслаа. 자, 어떻고 아니요. 아직도 멀었어. За хараа жоохон зайтай байна. 자, 같이 읽겠습니다. За хамтаа уншия. Миний хийсэн үгээр та нарын хэдийнэ сэвэр болжээ. Миний дотор байх тун. Би ч та нарын дотор байна. Усан үзмийн модонд холбогдохгүй бол мөчр өөрөөсөө жимс ургуулж чадахгүй адил та нар миний дотор байхгүй бол тийм байх болно. Би бол усан үзмийн мод, та нар мөчрөөд хэн миний дотор байж би мөн түүний дотор байна. Тэр их жимс гаргана. Учир нь надаас ангид та нар юу ч хийж чадахгүй. Хэн нэгэн миний дотор ис байваас мөчр мэд хаягдж ухаарна. Тэдгээр мөчрийг түүж гад хайж чатаана. 여기 내가 일러준 말로 이미 깨끗하였으니 그랬잖아요. Миний хэлсэн үгээ та нар хэдийнэ сэвэр болжээ гэсэн багт 이건 구원을 받았다면 그런 말이에요. энэ бол авралыг авсан бол гэдгийг хэлж байна. 죄를 다 씻음 받았다. Гэмнүүлээ сэвэрсэн угаасан өдөр байна. 그럼 뭐하라? Тэгвэл яг энэ 미니 더터로 백동입니다. миний дотор байх тун. 예수님 안에 거하라. Есүс дотор байх тун. 이건 명령입니다, Энэ бол 여러분. тушаал байна хүмүүсээ. 나는 포도나무다. Би бол усан үзмийн мод, 너희는 가지다.
та нар мөчрөөд 붙어 있으면 залгаатай байх юм бол 열매를 맺게 도와주겠다는 겁니다. үр жимс ургуулахад тусаж өгнө гэж байна. 근데 너희가 나를 떠나면은 Гэтэл та нар надаас ангид байвал 여기 뭐라고 энэ 말씀하셨습니까? дээр юу ч хэлсэн байна? 아무것도 할 수 없다고 그랬습니다. Юу ч хийж чадахгүй гэсэн байна. 예수님 안에 거하는 것은 Есүс дотор байна гэдэг нь 여기 에베소서 2장 21절에 Эфес 3-ын 20-21 같이 읽겠습니다. хамтаа уншия. Алдран чуулган дотор бүх үеийн Христ Есүс дотор үеийн үед байх болтугай. Амен. 예수스 더터르는 Есүс дотор 초월강 더터를 말하는 거예요. чуулган дотор байхыг 그러니까 хэлж байна. 여러분들은 날래의 초월강 안에 거해야 됩니다. Та бүгд надаа чуулган дотор байх хэрэгтэй. 이 안에 확실하게 붙어야 됩니다. Энэ дотор үнэхээр баттайгаар орсон байх хэрэгтэй. 나무는 별 볼 일이 없습니다. Ус уудлын модны модыг нь харах юм бол харах үзмж байхгүй. 이 포도나무의 가치는 짐스에 있습니다. Энэ ус уудлын модны үнс нь жимсэнд байгаа. 시작은 작은 열매입니다. Эглэл нь бол үнэхээр өчүүхэн жижигхэн жимс. 시간이 걸리는 거예요. цаг хугацаа зарцуулах. 열매가 맺기까지는 Үр жимс ургуулах хүртэл 예, 정말 탐스럽게 이어가죠. үнэхээр амтрхан одоо болж явж байна. 그리고 아주 맛있는 포도가 맺혀요. Тэгэхээр үнэхээр амттай ус үзмэл болж 이거 байна. 너무너무 힘들어요, 이게. Энэ бол ийм зүйл болно гэдэг чинь үнэхээр хэцүү зүйл байгаа. 이 포도 농사가 진짜 힘든 거예요. Энэ ус үзмийн тариалан эргэлнэ гэдэг нь үнэхээр хэцүү. 한국에는 포도밭이 많습니다. Солонгост одоо энэ ус үзмийн тариалан их байдаг. 저거 일일이 사람이 다 손으로 다 해줘야 돼. Тэр нэг бүрчлэн гараараа хийх ёстой. 허리가 끊어질 것 같은 거예요. Энэ нурууmaan хугарах 이게 그렇게 хэмжээ. 힘든 거예요. Тэр хэмжээгээр хэцүү. 예? 그래도 또 포도 농사를 짓습니다. Тэгсэн жигсэн ус үзмийн тариалангаа эргэлдэг байгаа. 왜? Яагаад? 이 풍성한 열매. Энэ бэлхэм үр жимсэн. 이 풍성한 열매로 다 위로가 되는 거예요. Энэ бэлхэм үр жимсээ дамжуулаад тайтгарал болдог 예? байна. 그 고생. Тэр одоо хөлмөр 지금 하나님이 одоо бурхан 내 안에 거하라. миний дотор байх тун. 교회 안에 거하라. Чуулган дотор байх тун. 왜? Яагаад? 열매 맺게 도와주려고 하는 거예요. Үр жимс уруулахад тусаж өгөх гээд байж байна. 우리 신앙이 잘 자라도록. Бидний энэ итгэл маань сайн үүсэх байдлаар. 우리 삶이 진짜 변화되도록. Бидний энэ амьдрал маань жигнэсээ өөрчлөгдөхөөр. 그래야지 여러분의 사랑하는 사람들한테 또 이 복음을 전하죠. Тэгж байж л та бүхэн хайртай хүмүүстэй энэ сайн мэдээг дамжуулна. 예? 구원받으신 분들. Авралыг авсан хүмүүс 예? 여러분만 천국 가면 안 되죠. та бүхэн л яваалан руу явж болох. 사랑하는 사람들에게 이 복음을 전해서 그들도 구원받게 도와줘야죠. хайртай хүмүүстэй ч гэсэн энэ сайн мэдээг дамжуул тэдгэр хүмүүс ч гэсэн авралыг авах хэрэгтэй. 신앙생활은 교회 안에 거하는 삶입니다. Итгэлийн амьдрал нь чуулган дотор амьдрах амьдралыг хэлж байна. 교회라는 것은 Чуулган гэдэг нь 건물이 아닙니다. энэ барилгыг хэлж байгаа биш байна. 잘 들으셔야 됩니다. сайн сонсох хэрэгтэй шүү. 구원받은 사람들이 모인 것을 교회라고 하는 겁니다. Авгсан хүмүүсийн сугаларж байгаа тэр газрыг чуулган гэж байна. 예. 예? 제가 가끔 우리 구역 모임 할 때, Бид нэр хаяадаа ингээ дүүргийн нөхөрөд хийх үед 예, 각 집집마다 돌아가면서 하죠. айл болгоноор ингээ эргэж тойрдог байгаа. 그러면은 그 형제자매 집이 교회인 거예요. Тэгвэл тэр ах ичийн гэр нь чуулган байна. 예. 이건 그냥 건물일 뿐입니다. Энэ бол зүгээр нэг барилга төдий. 신앙생활은 Итгэлийн амьдрал 자동차의 바퀴와도 같다. энэ машины дугуйтай адилхан байна. 예, 자파스 도구까지 하면 이제 보통 타운 도구인데 Запас дугуй орох юм бол ихэвчлэн 5 дугуй байна. 신앙생활은 이걸 말하는 겁니다. Итгэлийн амьдрал нь үүнийг хэлж байна. 예. 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншия. 오, 살그라 нөхөрлөл сайн мэдээ үйлчлэл. 자 보십시오. За хараарай. 순서가 있습니다. Дараалал гэж байна. 복음을 전하는 것, сайн мэдээ тарах, 우울질 봉사하는 것. энэ үйлчлэл хийх. 이 봉사 속에는 우르골도 들어가 있습니다. Энэ үйлчлэл дотор өргөл орсон байгаа. 예. 여러분 복음을 전하는데 돈 다 들어가 필요합니다. Хүмүүсээ сайн мэдээ тарахад бүгдэнд нь мөнгө бас хэрэгтэй. 이것은 Энэ зүйл нь болохоор 신앙이 성장해야지 가능한 거예요. итгэл нь өссөн байж л боломжтой. 애가 봉사하는 게 아니에요. Энэ хүүхэд үйлчлдэг юм биш. 신앙이 성장한 사람들이 일을 하는 거예요. 이тгэл нь өссөн хүмүүс үүнийг хийж чаддаг. 우리 모두는 бид нэр бүгдөө 다 복음 전도자가 돼야 되고 сайн мэдээ тарааш нар болох. 다 우리도 봉사자가 돼야 бид 됩니다. нэр бүгдөө үйлчлдэг нэгэн болох. 그러기 위해서는 Тэхийн төлөө 말씀을 잘 먹어야 돼요. үгээ сайн идэх хэрэгтэй. 그리고 하나님과 잘 교제를 해야 돼요. Тэгээд бурхантай сайн нөхөрлөх хэрэгтэй. 하나님 도와주십시오. бурхан минь туслаад өгөөч. 그리고 누구를 Тэгээд нөхөрлөл. 구원받은 사람들하고 자꾸 가까이 해야 됩니다. авралыг авсан хүмүүстэй ойр орхон хамт байх хэрэгтэй. 여러분 хүмүүсээ 술을 즐겼던 사람이 있습니까? энэ архиад угаасдаг гэсэн хүмүүс байга요. 그걸 버리고 싶습니까? түүнийг хайхыг хүсэж гинөө. 그럼 술 안 먹는 사람들하고 가까이 하세요. Тэгвэл архийг уудгүй хүмүүстэй ойр байгаарай. 그럼 나도 그걸 버릴 수 있습니다. Тэгвэл би түүнийг хайж чадна. 그러겠죠? Тэгнэстэй
예를 들어서 그렇다 그 말입니다. Жишээ авч хэлэх юм бол тийм байна. 예? 그래서 Тиймээс 교회 안에서 같이 하는 겁니다. чуулган дотор хамт амьдрах байна. 알겠죠? 예? Ойлгосноо уу? 같이 읽겠습니다. Хамтаа уншийе. Тиймээс та нар бүхэл үс хонзон зайлмыг хоёр нүур ата жөтөө болон гүтэлдэг бүхнийг хайж үгийн сэвэр сүг нэлэг хүүхдүүд адил хүсэн тэмүүд. Ингэснээр та нар үгээр аврал хүртлээр үсэх юм. Хэрв та нар үнэхээр эзний инэрлийг амсан бол тэгэх түн. 예, 하나님 말씀을 최후로 수라고 비유를 한 거예요. Бурхны үгийг сэвэр сүү гэж байна. 이 하나님 말씀입니다. Энэ бол Бурхны үг байна. 이 말씀을 잘 먹으면 Энэ үгийг сайн идэх юм бол 아주 건강하게 잘 자라는 거예요. үнэхээр эрүүл саруулаар өсөх болно. 네? 하나님께서 교회 안에 다 준비를 해놨어요. Бурхан энэ чуулган дотор бүгдийг нь бэлдээд өгчихсөн. 아시겠죠? Ойлгосноо? 자, 여러분, За хүмүүсээ 이 말씀 앞에서 배웠으니 다시 한번 읽겠습니다. энийг сурсан одоо дахиад хамтаа уншийе. Ээж- Тэд эзэн Есүс итгэх түн чи болон гэрийнхэн чинь аврагдан гэлээ. Тэд мөнөө хүнд болон гэртэн байсан бүгдэд эзний үгийг ярьжээ. 주 예수를 믿으라. Эзэн Есүст итгэх түн 주 эзэн 예수를 믿으라 그랬어요. Есүст итгэх түн гэсэн. 네가 구원을 받고 Чи авралыг авна. 가족들도 구원받을 수 있다. Гэрийнхэн чинь зөвхөн авралыг авах 이거 하나의 боломжтой. 약속입니다. Энэ бол Бурхны амлалт байна. 그러니까 한 사람이 확실히 구원을 Тийм 받잖아요. учраас нэг хүн үнэхээр баттай авралыг авна штэ. 예수를 미니 아우라츠, 예수를 미니 애진. 예수를 따르는 거예요, 이제. Энэ одоо Есүсийг дагаж явдаг байна. 예수님을 섬기는 거예요. Есүс үйлчлдэг байна. 그러면은 가족들에게도 전도가 되는 거예요. Тэгэх юм бол гэр бүлтэн ч гэсэн сайн мэдээ тараагдана. 여러분, Хүмүүсээ 사랑하는 사람들이 хайртай хүмүүс нь 지금 어디로 가고 있습니까? одоо хаашаа явж байгаа вэ? 탐으로 가고 있습니다. Там руу явж байгаа. 구원받았다는 것은 Авралыг авсан гэж байгаа нь 구원 안 받은 사람들이 어떻게 된다는 걸 아는 걸 말하는 겁니다. авралыг аваагүй хүмүүс юу тохиолдох вэ гэдгийг мэдэж байгаа. 여러분, 우리는 허이로 누레식 삶을 살면 안 됩니다. Хүмүүсээ бид нэр хоёр нүртэй амьдралаар амьдрж болохгүй. 나는 구원받았습니다. Би авралыг авсан. 내가 지옥 가든 내가 예수님의 은혜로 나는 구원받아 천국 갈 수 있습니다. Там руу явжсэн би Есүсийн нэгүслээ авралыг аваад яваатан руу явахаар болсон. 예수진 저사라 부기 모칠성. Есүсийн цусаар бүх юм 모르니 불리가 앞성. Бурхны бэлгийг 모르니 авсан. 헤일이 오하르성. 그렇게 고백을 합니다. Тэгэж өрчилж байна. 그런데 Гэтэл 사랑하는 사람들에게 이 복음을 전하지 않습니다. хайртай хүмүүсээ энэ сайн мэдээг дамжуулахгүй байна. 이건 도저히 그럴 수 없습니다. Энэ нь тэгж чадахгүй боломжгүй. 어떻게 그럴 수 있습니까? Яаж тэгж чадах вэ? 죽어가고 있는 사람을 모른 척 하다니요. Өгөж явж байгаа хүнийг зүгээр мэдгүй юмшиг тариалж байна. 이 복음은 Энэ сайн мэдээ 지옥 가는 영혼을 살릴 수 있습니다. там руу явж байгаа сүнсийг амьдруулах боломжтой. 여러분, 우리 야르고이 채책 그 노래 있죠. Хүмүүсээ яргуу цэцгийн энд дуу байгаа штэ тийм үү? 뭉킹 오스 Мөнхийн ус 빼더벌 байдаг бол 나스 운두름 마나 에지테 이걸 갖다 줄 텐데. нас өндөр ээжтэй үхийг хүсэж. 그 노래 아시죠? Тэр дууг мэднэ үстэй. 뭉킹 오스는 예수스를 말합니다. Энэ мөнхийн ус гэж байгаа нь Есүсийг хэлж байна. 맞죠? Зөв үү? 그걸 구원받은 사람은 아는 거잖아요. Авралыг авсан хүн түүнийг нь мэдэж 그럼 байгаа. 이걸 사랑하는 사람들 갖다 드려야지요. Тэгвэл үүнийг хайртай гэр бүлийн хүмүүст авчиж өгөх 우리는 хэрэгтэй. 그것을 위해서 살아야 됩니다. Бид нэр түүний төлөө амьдрах хэрэгтэй. 그게 우리 삶에 새로 주어진 삶의 목적이 돼야 됩니다. Тэр 여러분. нь шинээр амьдрах бидний амьдралын маань зорилго болох хэрэгтэй. 우리 날레역 교회가 Манай надад чуулган 시작할 때 작았습니다. эхлэхдээ үнэхээр жижигхэн байсан. 진짜 적은 식구들이 모였습니다. Үнэхээр цөөхөн ахын дүүс суулгадаг 그런데 байсан. 하나님께서 어떻게 한 줄 아십니까? Гэтэл бурхан яаж хийж өгснийг мэдхөө. 그 적은 무리를 쓰셨어요. Тэр өчүүхэн цөөхөн сүргийг ч гэсэн хэрэгж өгсөн. 여기 많은 분들이 지금 계신데 Одоо энд маш олон хүмүүс сууж байна. 제가 가끔 이 사진을 봅니다. Би хаяада энэ зургийг хардаг байгаа. 이게 첫 주일입니다. Энэ одоо хамгийн анхны эзний өдөр байна. 네? 첫 주일날. Хамгийн анхны эзний өдөр. 자, 전부 사진 찍으니까 다 모이시오. Бид зураг дарах учраас бүгдөө суулдараарай. 이게 첫 주일날
교회 소식지에다가 사진 온다고 다 찍은 겁니다. хамгийн анхны эзний өдөр энэ дарсан зургийг цэми мэдэн дээр тавьж тавих болно гэж би. дарсан зураг. 잉크증 인벤, 잉크증 미셸 인벤, 미셸 인벤. 예? 오양가벤, 오양가 예? 좋아요. 예. 이거 아주 뭐 이거 아주 어렸네요, 어렸어요. үнэхээр бачир байсан. 예. 예. 여기서 15명은 우리 교회 식구가 아니었습니다. Энэ дотроос 15 хүн манай чуулганы ахын дүүс биш байсан. 자, 그래도 우리 또 3구역 식구들이 같이 모이기 시작했습니다. Тэснээс манай 3 дахь дургийн ахын дүүс суулж эхэлсэн. 예. 많이 늘기 시작했습니다. Их нэмэгдэж эхэлсэн. 한번 байна. 이사했죠. Тэгээ дахиад нөөсөн. 예. 정말 좁았지만 행복했습니다. Үнэхээр жижигхэн байсан ч гэсэн аз жаргалтай байсан. 그런데 이 가운데 Гэтэл энэ дунд ч гэсэн 이때 같이 모였던 사람들 중에서 энэ үед хамтаа суулж ирсэн хүмүүс дундаас 이미 세상을 떠난 사람들이 몇 명 있습니다. 아직도 энэ ертөнцөөс явсан хэдэн хүн байгаа. 구원 안 받은 사람들 이 가운데 있습니다. Авралыг аваагүй хүмүүс ч гэсэн энэ дунд байгаа. 예. 참 안타깝죠. Үнэхээр харамсалтай. 이렇게 복음이 살아 있고 Энэ сайн мэд амьд байна. 이 교회에 함께 모였었는데 Энэ чуулганд хамтаа суулж байсан 사라졌습니다. алгассан. 그러나 교회 안에 거하고 믿음을 지킨 사람들이 Гэтэ 있습니다. чуулган дотроо байж итгэлээр цагсан хүмүүс ч гэсэн байна. 그 믿음을 하나님께서 사용하셨어요. Бурхан тэр итгэлүүдийг нь хэрэгэлсэн. 이렇게 좋은 환경에서 신앙생활 할 수 있도록. Одоо ийм сайхан орчин нөхцөлд тэр итгэлийн амьдралаар амьдарч чадхаар 예, 코로나 시기이죠. энэ коронавигийн үе байна. 예, 이 어려운 시기도 우리가 지났어요. Энэ хүнд хэцүү үеийг ч гэсэн өнгөрөө явсан. 작년에 Өнгөрсөн жил 성도 교제할 때 энэ итгэгчийн нөхөрлийн үдшээр 우리 어린 애들부터 манай баг хүүхдүүд эхлээд 할머니 할아버지까지 이렇게 많은 영혼들이 모이고 있습니다. эмээгээ хэлээд маш олон сүнснүүд суулгарсан байна. 예, 여러분 보십시오. Бүгдээ хараарай. 하나님께서 우리 교회 가운데서 역사하고 계신 증거에 이게 Бурхан манай чуулган дотор ажиллаа хийж байгаа гэсэн нотлохоо байна. 구원을 받고요. Авралыг аваад 그 영혼이 변화되고요. тэр сүнс нь өөрчлөгдөөд 성장하는 거예요. өсөж байна. 그 속에서 또 일꾼들이 나옵니다. Тэр дотор ч гэсэн эзний ажилч 내가 복음을 위해서 살아야 되겠다. би сайн мэдэн дотор амьдрах ёстой. 나도 정말 예수를 위해서 한번 살아봐야 되겠다. Би ч гэсэн үнэхээр Есүсийн төлөө амьдрах хэрэгтэй. 지금도 교회 안에 많은 그런 형제자매들이 계속 지금 나타나고 있는 거예요. Одоо ч гэсэн чуулган дотор тийм ахын дүүс маань гарч ирсээр байгаа. 자, 이 다음 페이지는 이 다음은 Үүний дараагаар 계속됩니다. үргэлжлэх болно. 계속됩니다. Үргэлжлэх болно. 주님이 다시 오시는 그날까지 Эзэн дахин ирэх тэр өдөр хүртэл 교회 안에서 계속 주님께서 인도해 가실 거예요. чуулган дотор эзэн маань үргэж удирдаад явах. 가장 중요한 게 뭡니까? хамгийн чухал зүйл нь юу вэ? 예수님과 납니다. Есүс болон би. 그렇죠? Тийм үү? 여러분이 Та бүхэн 예수님 만나는 그날까지 Есүстэй уулзах тэр өдөр хүртэл 교회 안에 거하면서 чуулган дотор байнгаа 주님과 함께 형제자매들과 함께 살아가세요. эзэнтэй хамт ахын дүүстэйгээ хамт амьдрах хэрэгтэй. 그러면은 얼마 시간이 지나면은 Тэгвэл хэсэг хугацаа өнгөрсний дараа 여러분의 사랑하는 사람들이 같이 하나님 말씀 앞에 앉게 될 겁니다. та бүхний хайртай гэр бүлийнхэн хүмүүс нь Бурхны өмнө хамтаа сууж ах болно. 여러분 그걸 소원해야 됩니다. Хүмүүсээ тийм мөрөөдөлтэй байх хэрэгтэй. 아시겠죠? Ойлгосноо? 기도하시겠습니다. Залбирцгаая. 하나님 아버지, Бурхан аваа. 저에게 귀한 예수님의 복음을 보내주셔서 감사합니다. Биднэрт эрхэм Есүсийн сайн мэдээний үгийг илгээж өгсөн талархаж байна. 한 주간 전도 집회를 통해서 저희가 또 가장 큰 위로와 힘을 얻었습니다. Бид нэр энэ 1-7 хоногийн турш үнэхээр том тайтгаралыг олж авсан билээ. 또 새로운 영혼들이 많이 말씀을 들었습니다. Бас шинэ олон хүмүүс үгийг сонссон билээ. 하나님, 정말 구원받은 영혼들이 주님의 말씀처럼 교회 안에 믿음의 뿌리를 잘 내리게 도와주십시오. Үнэхээр авралыг авсан хүн эзэн таны үгийн дагуу энэ чуулган дотор итгэлийнхаа үнсээ суулгаж чадгаа тусаж өгөөрэй. 말씀을 듣고도 아직 온전히 구원을 받지 못한 영혼들이 있습니까? Үгийг сонсон ч гэсэн энэ үгийг бүрэн төгс хүлээж аваагүй сүнс байгаа. 하나님께서 이러한 영혼들을 끝까지 붙잡아 주시옵소서. Бурхан та иймэрхүү сүнснүүдийг зууран барьж өгөөсэй гэж хүсэж байна. 보이는 것, 보이지 않는 곳에서 함께 기도하고 함께 봉사한 많은 형제자매들이 있습니다. Харагдаж байгаа, харагдахгүй газар хамтаа залбирж үйлчилж өгсөн хүмүүс байгаа билээ. 하나님께서 다 기쁘게 받으신 줄 믿습니다. Бурхан та тэр бүгдийг нь баяр хөөртэйгээр хүлээж авсан гэдэгт итгэж байна. 우리 날레역 교회가 예수님 복음 위에서 더 든든히 세워져 가고 Манай надад чуулган маань эзэн Есүсийн сайн мэдээнд бүр чөлөө бат бoo босгон байгуулад байж. 하나님 앞에 더 귀하게 쓰임 받는 교회로 인도해 주시옵소서. Эзний өмнө эрхмээр хэрэгцсэн чуулган болж чаддаг та удирдах өгөөрэй. 우리를 영원한 멸망의 운명에서 구원해 주신 고마우신 예수님 이름으로 기도드립니다. Бидний мөнхийн сүрдээд авч өгсөн талархууштай Есүсийн нэрээр гуйн залбирлаа. 아멘.